акыркы концертке караганда биздинки санатыбыз бурункуга караганда өсүп атады. Концертлардын уюштурулуштары жакшы болуп атады. Мана бүгүнкү концертке келип аткан адамдарга карап, hamısının kuş kayfiyatı karab, ben olayman bugün konsertime yaxşı buldu. Sutuq buğra, uğuz royi, sınsunçil bizge. Yaşlarımızdaki konsertini köraylıqtap keldik, yaxşı buldu dep ümit qıvatımız. Aşının için keldik. Bu soğuy bizge. Erindaşla, kıl bergin Яңгыран акшам гала концертке кеп, ушундак бир көңүл кушубузду көтүрүп, яны болсун мана мешетке таялап аткан акыларыбыз, өзүбүздүн акыларыбыз болду. Ушуларны коллоп, кубатлап, ушу концертни жакшы ойноп кетели кеп отурмуз. Алдыңкы яңгыран акшам концертте жукур дареже болгон, анды бул кетен болсо биз унундан жакшы болду деп шаш кылмыз. Endi Artur akamga rahmat, mashtaq cho'ng konsert uyushtiratganga ko'pdan ko'p rahmat sizlarga. Bu alem çünkü hasrette dağ vay kılmığın zinhar Börgeli hüsnün nizarı mutlula Vay mutlula buldum sana yine balalık Dedi ki vay aşna buldum sana yey Ay yadım Dağ diyen dert dağın Her nice sen dökülün ve iki günden beter mutlula vay mutlula buldum sana yey ay ya dost dağ diyen dert dağın heyran eyledi Oti da küygeni geldi İşte oti da küygeni geldi Aydek yüzün niye kürgeni geldi Aydek yüzün niye kürgeni geldi Sevdayı zılpuk uçti başımge Sevdayı zılpuk uçti
geldim. Sendin devasını sorgili geldim. Sorgili geldim. Assalomu alaykum. San'atni suygan, san'atni azizlagan. Bu ishni tashla bugungi bizning kechirimiz kelgan barcha tomoshabinga yalqinliq salom. Pervoz ijrochilar birlashmasining ham Sat Sotsetik uyining qo'llab-quvvatlashi bilan Artur Production Producerlik markazining va Vaytang dueti uyushtirgan Yangran Akşam nomli gala konsertimizga xush kelibsizlar. Konsertimizning nomi Yangran Akşam bo'lganlikdan kechiligimizni naqshlarimizning atisi, san'atimizning durdanisi, boyligi ham g'aznisi bo'lgan muqamning bir parchasi bilan boshlashni to'g'ri ko'rdik. Naqshni yangratgan Farhat Molotov, usulda yangidan qurilgan Dolan usulchilar ansambli qizg'in alqishlarni so'raymiz. Endi hurmatli aziz tomoshabinlar, bugungi konsertni yolg'iz boshlashimga to'g'ri kelib o'tirdi. Chunki Vaytang deb dunyoning hammasini ongdan qoldirgan kim to'g'risi davatqani o'zinglarga ma'lum bo'lishi kerak. Doim mening yonimda turadigan, bugungi kechilikni men bilan birlikda boshqaradigan Dilshod Zakirov yana yo'q. Endi hurmatli aziz tomoshabinlar, men yolg'onchi bo'lmay, sizlar guvochi bo'linglar. Hozirgi zamonimiz taraqqiyot etgan vaqtida hamma narsani ekrandan ko'rishga mumkinchiligimiz bor. Skype, internet, yana shundaqla teleskop, periskop degan narsalar chiqib ketdi. Hozir Skype orqali men shuningga chiqay, yuqorida o'tirgan operatorlar bilan kelishib qo'ydim. Shu ko'rgan narsani u ekranga chiqarib bersin. Sizlarmi ko'ringlar, menmi ko'ray qayerda yurganini. Qani diqqat hurmatli aziz tomoshabinlar, men hozir mana Skype'ni qo'shay, ketdik. Qayerda yurdigina bu? Ashmaydigan yer yo'q. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom adaş, qanday ahvoling? Yaxshi-ku men, qayerda yursa? Men kechik qoldim adaş, men mashin buzilib qoldi-ku. Mashin buzilib qoldi. Hozir men oyoqdan Uyg'urdan o'tib buni bardoq bilan kesib chiqdim. Buni avtoni baqtirib yetib kelma adaş. Hozir o'zing birini tutumsang men kechik qilyapman adaş. Sen Uyg'ur yo'ldagicha yadi bir eshak bilan birishirdi-ku, ashni eshigi minib kelmamsan sen menga. Qani eshak? Ana. Anakang maz eshaklar kelmay, davay. Ay to'g'rimiz eshak bilan kelmadayda. Baxtcha, mal ko'rdingmi, mal? Ayoq, imaka yo'q tarafda. Mayli vaqtda. Qayerlarda yurdigina bu? Rastlashni ish. Ey, Dilshod, ey. Mening qotdi buni. Kivatma! Mashinni qo'y! Ya Allah, ammo eshigini chepsin qara. Ya Allah. Endi hurmatli aziz tomoshabinlar, bu Uyg'ur rayonidan bu eshik bilan chepib kelguncha bizning konsertimiz tugab qoldi. Men undan boshlayverasizlar, ruxsat qilgan bo'lsanglar, ha? Bu rostmi keldi buni? Ya Allah, buni qara. Mayak yepishga, mayak yeb. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu nima buni? Nima deganing? Oho, assalomu alaykum. Sen rostmi keldingmi? Men dedim-ku sana adaş. 6 sekund yetib kelma dedim-ku men sana. 6 sekund, 7 sekund emas. 6 sekund. Harakatdan chiqdim, taksiga o'tirib. Yo'lda kelyotdim, Uyg'ur rayonining pоворотida mashinaning xodovkasi chiqib ketdi. Piyoda qoldim. Kostyum brikamni oldim demiş, konsertga xalqim kutib o'tirdi-ku. Sugrab kelyaptimi? Chip kelyaptimi? Eshiga mang'ara qo'yib, nega mandoq deydi, men Vaytangda qo'yma. Bir vaqt ko'zimni ochsam, dvorya student deb yozib turibdi. Primoy eshak bilan kirib ketdim-ku meshaga. Sening eshiging esilka bu. Biroq men bilmayapman, qaysi eshak bu yo'da, ostidagimi yo ustidagimi? Ya, endi ostidagi eshak, ustidagi eyiq.
Üstündeki iyik. İyik. Ya Allah, birinci kıtım körüp atma degene. İşekki min vakan sakallık iyikin demedi. Tek talay görsek konsertte pastan işikimiz bugün belli bolmuz. Şun bilan işekin jügülep kep atkanda vaytang dedi sanka. Sen vaytang dedim ya. Bu man qarab negma dursam vaytang dememdi? Ya vaytang demekçi. Be bu vaytang degen nima bu? Kim bu? Meyleki yezitse internet namısını tolturupsa vaytang dep. Bu vaytang degen adaş. Aha. Bu şikimiz qara. Biz ikimiz vaytang. Şikimiz vay. Ha. Sen vay, men tang. Nemishke? Nimishke? Hazır xalqning oldiga chiqib ketsang, ko'z yomon. Keyinda qolsang, so'z yomon. Ash xalqning orasida aklab yuraverayli deb ikkimizning etini duet vaytang deb qo'ydim. Barakallah, man yaxta o'tirsa turimiz a? O'tirsa Bu yoqqa bu yoqqa emas, naq o'tirsida. O'tirsa. Duet vaytang. Manga yaxta. Bugungi konsertning riyosatchiligi men bilan birlikda Dilshod Zakirov, Aziz Sayfulloh, qisqacha aytganda duet vaytang. Rahmat. Bu ishing isilka. Isilka. Bu Uyg'ur rayonida meshaga akamak 6 sekundning ichida deydingmi? 6 sekund ichida. 6 sekundning ichida. Bu isil ishingning yana qanday xislatlari bor? men kegichi ikkimiz abchasi qilib keldik-ku buni bilan. Sen so'zlashib gap tushundi. Gap tushundiki? Gap tushundi. Kedim. Aqsing man degina. Ekosh keyniga mangana keyniga. Mana. Ikosh deqi. Dikosh qiyqin ikosh deb qo'ydim qo'ydi. Shiqinlar ikosh dikosh. Ikosh. Ya Allah. Endi bu meni qo'shmasdan shiqinlar duet bo'lsanglar bo'pti-ku, ikosh dikosh deb. Ya senim qo'shib azikosh deb troyka bo'lmaymizmi? Aqsib o'tirasam-da. Bo'ldi. Ya bu ishing shunda gap tushundigan bo'lsa, men meshada o'tirgan tomoshabinlarimiz bilan bir salomlashmoqchiman degina. Sen salomlashamaydi deb o'tamsan? Ha. Ekosh xalqlar qarab turdi sana. Oldiga chiqib assalomu degina maqulma assalomu de. Qara. Mana. Ya Mana. bu. Acayip ishekka bu, acayip ishekka. Voy, acayip. Bundaq salomlashgan bo'lmaydi. Bizni deb kelgan, san'atni azizlab kelgan tomoshabinlarimiz bilan chiroyli she'r misralar bilan salomlashsan qana qaraysa. Bo'ldi, mening papkamni men bagajga qo'ygandim. Sen papkang bor texi, bagajnikda. Bagajnik. Bu eshigingning bagajnigi bor texi. Endi bagajnigi yo'q, tank emas-ku bu, eshak-ku. Ya Allah, buning bagajnigi qayerda? Bagaj degan keyinda bo'ldigan, bu Zaporojye emas-ku sana. Bagajni keyinda. Keyinda. İvetkine keyinda ben. Pultu paketek bu işini. Ale. Ya Allah, bu bagajni nim var mı? Çaka yapsan kendim şamal vurk etmesin. Zapaskıla turdu texi. Harma ulağa. Ya Bana. Yap endi yap. Ha, ipi de. Yap. Ya Allah, men nemi degan eshak bu? Hozirgi zamonda bunday eshaklar yaxshi bu eshigim. Yaxshi. Endi ben shukrut aytgandek chiroyli bir salomlashib olaylik. Xalq bilan bir salomlashib olaylik. She'riy misralar bilan endi cho'ng bo'lgandan keyin hurmating cho'ng xalq bilan o'zing boshlash salomni. Dilshod Zakirov menga birinchi qitim fursat berib cho'ng deb izzetlayotgan shun foydalanib olay, hurmatga tomoshabinlar. Jiroqlardan sada bo'lib ketadi naqsham, tashnang dillarga yetadi naqsham. Ko'ngilga ma'naviy oziqat taqib, yürekning tarini chekidi naqsham. Shoirni ilhomga to'ltirgan naqsham, muhabbat o'tini yondirgan naqsham. Istuyg'u o'y xiyol munglarga selib, aşkni armanda qoldirgan naqsham. Rahmat. Asrlardan asrlarga boshlab bizni davo izlab qalblarga yangran akşam, tanmay bizdan bog'i bo'ston yoki cho'lda, sharq shimol g'arblarda yangran akşam, ochiqlarni yugab shirin orzularga, suygi vafo dunyosida yangran akşam, uyg'urimni ruhlantirib har qadamda hofizlarning ijrosida yangran akşam. Biz konsertimizni boshlaymiz. Biz ikimiz eshigini bog'lab kelguncha sahnaga bo'ydaqni charchigan, shundoqlab bugungi konsertga o'zining suygan ushkisini izlab kelib yosh talantli inimizni taklif qilaylik. Sahnada Maratjon Sautov. Katta qadash o'ta. Başladım suğa tayak taşladım. Bismillah bücür başladım suğa tayak taşladım.
Dostlarımın hürmetiga ben akşamı başladım. Dostlarımın hürmetiga ben akşamı başladım. Hep söygen uşka, söygen uşka, söygen uşka milaya maya. Hep söygen uşka, aza aza söygen uşka, çorni glaza, söygen uşka milaya maya. Öpürdü bir koylar keldi arasıyla bir kara. Öpürdü bir koyla keldi arasıyla bir kara. Aklın bulsa oylap görgün bu dünyada kim kala. Aklın bulsa oylap görgün bu dünyada kim kala. Hep söygen uşka, söygen uşka, söygen uşka milaya maya. Hep söygen uşka, aza aza söygen uşka, çorni glaza, söygen uşka milaya maya. Bulbul navası, tağarası, tağda bulbul navası. Durar cayın tağarası, özlem Uygur balası. Durar cayım tağarası, özlem Uygur balası. Hep söygen uşka, aza aza söygen uşka, çorni glaza, söygen uşka milaya maya. Hep söygen uşka, aza aza söygen uşka, çorni glaza, söygen uşka milaya maya. Hep söygen uşka, aza aza söygen uşka, çorni glaza, söygen uşka milaya maya. Hep söygen uşka, aza aza söygen uşka, çorni glaza, söygen uşka milaya maya. Söygen uşka milaya maya. Maracan Saotov ve Fiesta Sol ansambli. Rahmet. Nemi degan ajoyib naqsha. Manga yoqdi. Endi hurmatli aziz tomoshabinlar, hurmatli Dilshatjon, bugungi konsertning bir ajoyib alohidaligi bor. Bugungi konsert ko'plagan yangiliklar, yangi naqshalar, shundoqla mashada o'tirgan o'z muxlislarimizga ajoyib bir sovg'alar bor. Dұрыс айтса әзіз шындақ әжайып бір соғыныки егісі мұшы тамашабынлар арсыда отырыпты. Ол кім дегенде мұшы бізге кечіні кечі демей, күндізін күндіз демей, ұқылмай, бізге қол үшіні бәген, бізге ярдым етбәген Пәрваз ижратшылар жәмиетініңке директорыныңке орынбасары, дәрвишлер топыныңке солисті вә өзімізіңке сөйімлік акси Раймакам Хамраев отырды мәшәді. Бір чавақчып қойғам саңла. Раймака, сахнымызға кепегем сөз мәрхәмет қыны. Раймака Хамраев. Qatırak alkışlama olsun. Kazakistan'daki var sanatkarlara, Uygur sanatkarlarına acayip yardımını bergen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz Raymaka. Mana bugün onu ner koyamadık biz. Endi bugünkülükte muşu günküçe 2 aydan yan bizning repetitsiyamiz boshlanganini tatib, siz bizga yordam qilyapsiz. Onun ko'z yummaymiz. Sizga muşu ko'p rahmatlarni aytamiz. Artur prodyuserlik markazining, shundaqla Vaytang duetining nomidan bir so'z bilan aytganda, Yangra Naqsham konserti nomidan azroq bo'lsa sizga bir sovg'amiz bor. Shuni qabul qiling. Bir chavachib qo'ying. Raymaka. Az bolsun, saz bolsun, qala erip yaz bolsun. Şu acayip soğunu elip Raymakam bizge razı bolsun. Aşaq dedik. Endi bunu suretdik ya mana bunu acayip bir narsa bu 20-30 yıldan keyin siz boğay bo'lganda mana shunday bo'lsiz mana.
Құдайым берса. Әнде Артур продюсерлік мәркезіге шындақла Вайтан мәшәді отаған барлық қеріндаштарға итар бір тілегіңіз болса. Ассаламу алейкум, өрбәй тамашыбыла. Бүгінгі концерт қамаштағы лық залы толып отыр пәгіліға чоң рахмет. Мұшы әмі студент карларына намындын. Әнде Артур продакшн, мұны яш балла Вайтан дуэті. Мана сіләге өзінің қызметін көстіп атыды. Біз мана бил февральда 4 жыл болыпты, пәрвазны құрғылы. Мұш құрғандың кейін біз концертқа ұйыштыратымыз. Әм бір концертіміз біздің маштағы аншлайықла өтіп атыды. Билетла бір әпті бұрын тіге кетеді. Таладияны бір 20-30 100-дәк әдәм жүрді, билет yok, кіремей концертқа. Әнді бұл біздің мұш баланың әмісті әмге кедеміз. Концерт қызық болғаныз үшіншілік әдәкін кіреметті. Поэтому сіләге әмалағы алдына саламетлік. Маштақ бүгінгі көңілдек баштың бұрыман әсілі башлап әттіңлі қызық тәрәптің әмісінің мана әр бір әдәм қарсаңлы әмісті күліп отырды. Чтобы эта улыбка продолжалась весь концерт, и потом на следующий концерт, и на следующий концерт. Әмалағы саламетлік. Рахмет. Рахмет. Рахмет Қамраев. Növbət sahnımızga hörmətli tamaşaçılar, yaş talantlıq naqşçı oğlanımız Ahmetcan Tayirov. Mərhəmət günü. Aydın küçe tunları, yangrap yürek darları, aşkımızın sırları aramızda kalsın ey. Bəxtimiz var, süygimiz, öter şundak ömrümüz, billa ötken günümüz aramızda kalsın ey. Aramızda kalsın ey. Kalsın ey, kalsın ey, aramızda kalsın ey. Süygümüz hemen güge aramızda kalsın ey. Kalsın ey, kalsın ey, aramızda kalsın ey. Süygümüz hemen güge aramızda kalsın ey. Yakışar gözler aman, tursa süygümüz aman. Yakışar gözler aman, tursa süygümüz aman. Senin odun ah yaman, aramızda kalsın ey. Senin odun ah yaman, aramızda kalsın ey. Aramızda kalsın ey. Kalsın ey, kalsın ey, aramızda kalsın ey. Süygümüz hemen güge aramızda kalsın ey. Kalsın ey, kalsın ey, aramızda kalsın ey. Süygümüz hemen güge aramızda kalsın ey. Kalsın ey, aramızda kalsın ey. Süygümüz hemen güge aramızda kalsın ey. Kalsın ey, kalsın ey, aramızda kalsın ey. Süygümüz hemen güge aramızda kalsın ey. Ahmetcan Tayirov ve Sahiba Tuğluqova. Kep rahmet. 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 Ve ben belki isil işini bağlap koygansa? Onu bağılmasan mı ço? Yat diye yerinde yatıdı o. Gap düşündü. Gap düşündü. İsil kesinin işini. Onun isil yerleri var adaş. Sen onu işigimde zаңлы kılayamam benim. Benzin yemeydi. Probkada tumaydı. Nan sorumaydı.
Çöp жей қойса деге ерінге 6 секунд апыр келді ғой. Әжейіпке. Бұл мәшәді одаған тамашыбыларымызға дәйдіған сөзіміз ба? Әгерді машындақлы кризис болу бердіған болса, әміміз машин ташлап, аммашының ішеген мінімізгі дәйім очыртылап, Şu vaxtda da көз алдығы мен келмен ғой бұлан еке. Әлбәтті. Әнде бүгін яны бір 2 жыл, яны şu ішігін білән тұру бердіған болсаң, құды бір қиырындаштай көп кетсе дегіне? Қиырындашта бұл кетімем мен. Қиырындаш демекші әзіз. Hazır сәхнеге çıkıdığan әжайып бір қиырындаштың құрылған бір топны чақамақчы мен. Ула Еркен шәһәрден әжайып 3 елісі нақшыға амрақ, сәнәткар. Onu men atların dimatma halkımız tonma atıdı. Ulan endi özаңla bilsеңla керек. Akufka 3 batır, Kudretcan, Muhitcan, Molucan, Toxtaxunovla. Merhaba. Assalamu alaikum tamashabullah. Alemce anı bulgaç uyanda ot mikringe tenkiler insan yoktur cihanda ot mikringe tenkiler insan yoktur cihanda siz bakımız alışan bekmutum ben balışan siz baktığımız alışan başı gidiyor can başı gidiyor can siz baktığımız alışan başı gidiyor can başı gidiyor can Kol yeter Köp kırlıksız amcan Barlık mikrini tüker Bek sırlıksız balcan Barlık mikrini tüker Bek sırlıksız balcan Siz bakımız alışan Bek mutumen balcan Siz baktığımız alışan başı gidiyor can başı gidiyor can siz baktığımız alışan başı gidiyor can başı gidiyor can Başegimiz anığa Razı bulun anıcan Bizde olan balga Razı bulun anıcan Bizde olan balga Siz bakımız anıcan Bekmutum ben balcan Siz baktığımız anıcan Başı gidiyor can Başı gidiyor can Siz baktığımız alcan başı gidiyor can başı gidiyor can siz baktığımız alcan bekmutum ben balcan siz baktığımız alcan başı gidiyor can başı gidiyor can siz baktığımız alcan başı gidiyor can başı gidiyor can siz baktığımız alcan başı gidiyor can başı gidiyor can Rahmat. Rahmat. Toxtaxunovlar, qarindoshlarga gapdan gap rahmat. Rahmet. Hürmetli aziz tamashabınlar, Yangran Akşam proyektinin bir acayip maqsadlarından biri chat yazılımızda жүрген yaş talantlarını muşu sahnege çıkarıp el jutimiz bilen tanıştırış.
Дұрыс айтса, hazır sahnege taklif kıldıgan acayip bizdeki bir kardeşimiz torbetlerde, şu internetlerde hit bolgan, amabaplıkka aylangan, şu çelek nahiyasidan kelip otağan Ablekim Tursunov'ni taklif qilamiz. Marhamat qiling. Marhamat, Ablekim Tursunov. Yaşattımın, kürdüm köp mağlubiye. Niyetim emas qara, ah idi niye. Velikin ketdi omad, ketdi shom shuhrat, vicdanım yo'lida. Berdi kuch qudrat, velikin ketdi omad, ketdi shom shuhrat, g'ururim tur dedi. Berdi kuch qudrat, tukmidim keldi bugun, ko'zgali qilib quyosh, chidadim chidayman, yetguncha bardosh. 30 yaş benim yaşığa tengdaş, kirmedim 30'ga men tehi yapyaş. Yengiliş men üçün yok oluş emas, kalbini ko'rsatgan quyosh o quyosh. Yemedim kiymedim haram ne, dadamdek yashashni o'rgandim halol. Yemedim kiymedim haram ne, yigitdek yashashni o'rgandim halol. Sochlarim oqardi, ko'rmay halovat, o'tgani shu mayli, qilmay shikoyat. Hammani qaytadan boshlayman bir rat, ming shukri men hayot, bu tan salomat, ming shukri men hayot, bu tan salomat. Ablekim Tursunov. Ablekim, gelecekte seni acayip bir nakşların bilen yanımızda sahnede kutimiz. Rahmet. Hürmetlik aziz tomoshabinlar, daim her bir nakşçıdan keyin biz sizlarning ko'ngillarni ko'tarishga tirishimiz. O'tgan konsertda biz o'zimizniki yulduzlarimizni o'zga millatniki, o'z elniki, o'zga elniki yulduzlarga o'xshatib rasmlarni ko'rsatgan edik. Bugun shu urf odatni davomlashtirib, biroz o'zimizniki nakşçılarimizni, usulchilarimizni, yana shundaqla artistlarimizni o'zga millatning yulduzlariga ya bo'lmasa boshqa bir narsalarga o'xshatdik. Sizlar o'zinglar kutgan nomer, sizlar o'zinglar so'ragan nomer, diqqat ekranga bosing. Batur Gaparov. Eljo xizmat qilgan riyosatchi Tamada Batur Gaparov, yana shundaqla Rossiyaning kino aktyori. Navbatdagi surat. Oh. Endi buni bu kishini birlar tanıması mümkün. Men beshida ko'rganda men tanımapman bu kishini. Men rosa ko'rgan Filip Kirkorov taqapman. Akasi o'zimizniki Asia Plus Records'niki direktori Sahirnaka Yusuf Filip Kirkorov. Bir chavaqcha qo'ysa. Yulduz ansambldagi a'zosi. Rahmat. Kelasi rasmga qarab boqaylik. Marhamat. Ya Allah, buni ko'rsatmamligin degan edim. Mana Do'lan usulchilar ansambldagi badiiy rahbari Baxtiyor Imron
Şundaqla Töge İmran. Ya prическасы оқшайды екен. Прическасы, boyunları ne bileyim o Töge'ge merik babacık taka koymuş kopya olarak ekan. Шұғыл. Nöbеттік сәрет. Növbetdeki resim. O. Farhat Nesim Paça onun ismi. A Paça hem Pret, Paç Pret desem buldu ekan. Paç Pret desek oldu ki aktörlerimiz. Köp rahmet. Kelesi resimge qarab bakaylı. Merhamet. Ya muşu kösetmem digen dedim. Bu Siyçan Zayitov Zayitov Siyçan. Hadi abimizi rencime et de böyleyiz ya. Ya endi bu okşamaydı o. Kelesi resimge nazar kılaylı merhamet. Mana? Tumar topi. Tri bagatarya. Endi bizning Tumar topi o'zlari birdan yuqan shundoq batırlarga o'xshaydigan bolalar. Shuning uchun biz ularni mana shunday asındagi batırlarga o'xshatdik. Bizda nimishki undaq batırlar bo'lmaydi deb. Shuning uchun oxirida biz Tri bagatarya Tumar topini chiqarganimizning sababi o'zinglar bilib turishinglar kerak. Bugun kunlikda xalq nashlarini yangicha qilib yezib, o'sha sahnada bugun birinchi qitim sizlarga taqdim qilgan Tumar topini taklif qilamiz. Marhamat. Amin yarimni Badi deydu yandi deydu amin yarimni Başka yadım kaçtı deydu boyut halimni Acır hanimni Başka yadım kaçtı deydu boyut halimni Dade cürhanimni İki zaman aşmağınca mezil görünmez İki zaman aşmağınca mezil görünmez Kar yorğamın mağınca çülek izilmez Ateşlek izilmez Kar yorğamın mağınca çülek izilmez Dadey deşlek izilmez Sınay dep geldim Vay sınay dep geldim Cinim vay sınay dep geldim Tumar topi. Yana şundaqla Tumar bilen birlikte
Bugünkü günde Halk Ansambl atığını ağan İrade Usulçular Ansambli. Rahmet. Növbetde bugün hürmetlik aziz tomoshabinlar, Artur Production Prodüserlik Merkezi yalğız izvatkan naqshchilarni birlashtirib, duet qilib bugün chiqaryotidu. Shularning birisi yengidan sahnada ko'rinib kelayotgan yosh talantli naqshchilarimiz, kompozitor o'g'limiz Rasul Raziyev va Mazina Ro'zaxonova. Hay ufkam, çoğ aksuluk ufkam, aman yar. Senin şirin sözündün ey, aman yar ey. Can akam, taşkenlik akam, hey aman yar. Sizning şirin sözünüzdün ey, aman yar ey. Lili yarım uygansın, Lili yarım uygansın, Çaşları belge bağlansın, Çaşları belge bağlansın ey. Rumalım uçtu ketti, Rumalım uçtu ketti, Deryanın şamalı hey, Deryanın şamalı hey. Rumalım ne bir ana, Rumalım ne bir ana, Şamallardın eline, Şamallardın eline. Çiçeğinizli kara dediler, kara çaşlı kamı yar yar, sümbül çaşlı kamı yar yar. Görse çiçeğini men bir körey, canım kıcan yar yar. Görse çiçeğini men bir körey, canım kıcan yar yar. Çiçeğini görüp nime kılsız, siz akı canım yar yar, yana akı canım yar yar. Su boyida Mecnun talni kömeklediniz yar yar. Su boyida Mecnun talni kömeklediniz yar yar. Kızınızı güzel dediler, kızıl yüz kamı yar yar. Kızıl yüzlü kamı yar yar. Görset yüzünü men bir körey, canım kıcan yar yar. Görset yüzünü men bir körey, canım kıcan yar yar. Yüzünü görüp nime kılsız, siz akı canım yar yar, yana akı canım yar yar. Bağda kızıl almılanı kömeklediniz yar yar. Bağda kızıl almılanı kömeklediniz yar yar. Bağda kızıl almılarını körgen idime yar yar. Bağda kızıl almılanı kömeklediniz yar yar. Rasul Raziyev va o'zimizdagi singilsi Madina Ro'zaxonova. Rahmet. Kelasi naqshchilarimizni sahnamizga taklif qilaylik. Qanday bo'lsa, sahnada Nur To'pi. Marhamat. Dilim ezildi yarım, yana ko'nglim buzildi yarım. Ko'rib dilim ezildi yarım, yana ko'nglim buzildi yarım. Meni qasdin etib qarzan, ko'rmasam bo'lmasmidi yarım.
diyar Ölürmesen olmaz mı diyar Gözlerine dünyası dar Yollarımda buldum intizar Gözlerine dünyası dar Yollarımda buldum intizar Misalımda durmay menizar Görünmesen olmaz mı diyar Misalımda kılmay menizar Görünmesen olmaz mı diyar Görünmesen olmaz mı diyar Güzel kuş kuyusuyum sen ya Sana yetmey dünya buldu tam Güzel kuş kuyusuyum sen ya Sana yetmey dünya buldu tam Hafızımı yıkılıp koydum har Kürümsen bulmaz mı diyar Hafızını kılıp koydun har Görünmesen bulmaz mı diyar Görünmesen bulmaz mı diyar Nur topi. Nur topi. Ko'p rahmat akalarımızga. Hürmetli aziz tomoshabinlar, bizning bugungi bo'layotgan konsertimizning faqat Qozog'istonda emas, shundaqla chet eldagi qarindoshlarimiz ajoyib qo'llab bizga video orqali salomlarni yetkazib Dursacha aziz shundaqla shu Urim shahrdan ajoyib bir bizniki o'zimizning suyib tonshaydigan bir hadimiz bor. Urim shahrdan bizga video orqali bir salomini yo'llabdi. Shuning uchun bugun shu xalqniki barada shu videoni ekranga diqqat qilib bir ko'rganmiz. Qani hammamiz ekranga diqqat qilaylik. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum Qozog'iston diyoridagi barliq aziz qarindoshlar. Yaxshimisizlar, omonmisizlar? Men Gulbahor Rahim, Jungo Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonining Urum shahridan sizlar bilan xabarlashyapman. Oldi bilan men bu kechilikning, ya'ni Artur markazi bilan Vaytang dueti birlikda uyushtirgan Yangran Naqsham nomli bu san'at kechiligining utuqliq, natijalik, g'albilik bo'lishini, mangu yarishini chin dilimdan umid qilaman. Afsus bu kechilikka qatnashish orqali sizlar bilan didorlashishni to'liq orzu qilgan bo'lsam-mu, vaqt munosabati bilan bu kechilik ulgurib bora olmay qoldim. Shundaqdimi sizlarning oilanglarga xotirjamlik, ma'muriyatchilik, qo'shil-quramlik, tinch aman, barkatlarni tilayman. Shundaqla bugungi kechiliginglarning xushallik ichida naqsh muzikalardan huzurli qaytishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Xush kelibsizlar. Rahmat. Evet, Gulbaharim hadimiz. Men deyman da endi mana videosini aytib qo'ymaylar bizga deyman. Bugun kunlikda bu sahnaga kelib, o'zing bir ikki jup, bir jup naqshlarni etib ketganmiz. Mashada o'tirgan qor ko'zlarimiz qanchalik xo'shalib ketadi. Xo'shalmayli-ku. Bizning tomoshabinga ham bizga chiroyli bir surpriz bo'ladi-da u. Bo'ladi. Endi qanaqamiz amal yo'q. Gulbaharada Rahimga endi video orqali davetimiz endi Ürümçinin endi konsertimizga kelsin deymiz, qanaqamiz endi? Mayli, Ürümçinin endi konserti Xudoyim buyursa kelsin. Qani endi yo'q odamning gapini qilmaylik. Kelasi naqshimizni taklif qilamiz deyman, qani sahnada. Endi birisi tug'andek qildi-ku. Qani. Ha, o, mana. Assalom. Ey bu Gulbahor Rahim-ku. Voy, naq o'zi-ku. Assalomu alaykum. Chavaqlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Sizlar meni kamaydi deb qoldinglarmi? Siz hozir videoda ko'rgan sizni. Sizni biz kamamdikin deb mening qapig'im tushib, men o'tirgan mehmonlarning hammasini ko'ngil kuy tushib ketdi. Shu hozir sizni ko'rdingiz-ku qanday chavoq chaldi Gulbarada. Sizni kutyapti xalqimiz. Qozog'istonga xush kelibsiz Gulbarada. Xush bulduk. Rahmat sizga.
Assalamu alaykum. Qozog'iston diyoridagi barliq aziz qarindoshlarim, tuqqanlarim, yaxshimisizlar, omonmisizlar? Köpten köp rahmet teşekkür etmen. Mana bugünküdek bu güzel keçiliklerde birlikte huzur elip, birlikte hoşal buluşkan nasip kıldı. Ben intayın xursand boldum. Ülgürüp kelemesligimden ensirgendim ama ülgürüp geldim. Rahmet. Azizlerim, andaqda ben uzun gapning qisqasini aytay. Mening ko'ngil so'g'ularimdan oldi bilan sizlarga sunmoqchi bo'lgan birinchi naqsham bizning Qumul xalq naqshlaridan Keklik namlıq naqshamni sizlarga oldi bilan taqdim etaman. Rahmat.
rahmet azizlerimiz. Anak aziz mehmanlarımızın huzur için. Oy gel tatlı balam gel. Dur suyu olam. Dur. Rahmet. Köp rahmet azizlerimiz. Sizlerge bizning vatandagi barliq aziz qarindoshlarimizni o'tliq sig'inib salam. Shuning bilan birlikda men sizlarga yodi bo'lgan, sizlarga tanishlik bo'lgan lirik, yana bizning xalq naqshlarimizdan Yaru nomli naqshni taqdim etsam. Yoqtirib anglashlarini umid qilaman. Rahmat. Ay tam başida
Köpten köp rahmet teşekkür etmek istiyorum. Yani biz öz tillerimiz bilen, özümüzün halk nakşlarımız bilen uzun zamanlardan beri özümüzün çıraylık usullarımız, güzel lirik halk nakşlarımız bilen dünyaya tonlup kelyapmiz. Azizlerimiz bugün mana şu sahnede özümün qadri qimini sizlar bilan birlikte uzur sürdüm. Sizlar bilan birlikte özümün qanchalik qimmatlik, özümning qanchalik bir juqur o'rinda ekanligimni his qildim. Ham sizlarning qanchalik mening qalbimda juqur o'rinda ekanliginglarni his qilyapman. Qarindoshlarim, sizlarga rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat, tashakkur. Gülbahar Riyim, Bekçar İmran. Köp rahmet. Köp rahmet. Rahmet.
Rahmet. Gülbahar Rahmet ede. karındaşlarımız. Görüşükçe. Aman bolgaysızlar. Aman bolunlar. Sizni hech kim qo'ymaydi deydi Gulbaharda. Keling. Gülbahar ede. Rahmet. Buni gullarni chegardan qanday qilib o'tkazib ketasiz bilmayman, ammo bizga tashlab ketsangiz texnik bo'ladi dedi. Ya, çaq Gulbahar. Rahmet, çak. Elbette Gülbahar ede. bu gülün ilgisi siz. Bugun shuncha shu bizniki Olmato'lik Qozog'istonlik qari ko'zlarni deb shu Shinjondan chegara atlab ot chaptirib bugun shu sahnada o'z naqshlaringiz bilan kuylab bizning xalqimizning ko'nglini oldingiz. Shundaqla bugun sizni rahmat. Shuncha kelib endi quruq qo'l ketmasin deb Artur prodyuserlik markazining duet Vaytangning nomidan, o'sha xalqning nomidan azroqgina bir sovg'imiz bor. Shuni sizga topshirish uchun men sahnamizga Artur Ilaxonovni taklif qilamiz. Marhamat. Sahnaga bugun konsertni uyushtirayotgan Artur Ilaxonov. Mana Artur akam nemediga ajoyib. Kostyum paqrab, babushkasini paqrab, beshim paqrab ketdi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Xush kelibsizlar. Bugungi kunda bizni deb aziz xalqimizni deb shuncha jiroqlardan bizning taklifimizni yada qo'ymay o'zining so'zi turib mushu qutlug' dargohga, qutlug' sahnaga kelib o'tirgan Gulbahor Rahimga alqishlar olsun. Rahmat sizga. Sizning yuzingizda Şinjandagi barliq san'atkorlarga, qarindoshlarga, mashhad o'tagan barliq qari ko'z qarindoshlarning Vaytang dueti, Yangran Akşam, Artur Production, Parvoz ijrochilar birlashmasi nomidan yalqinliq salomimizni yo'llaymiz. Sizga apirin. Sizning ijodiyatingiz texmi baland cho'qlarni ko'rinib olsin. Bizning sahnamizda sizni kundi ko'raylik. Ilohim bizning naqshlarimiz qarindoshlarimizning orasida mangu yangrab turgan bir ko'rik olsun. Rahmat sizga. Rahmat. Gulbahor Rahim. Rahmat. Ko'p rahmat azizlarimiz. Vaytang guruhi bilan bizning Artur markazi birlikda uyushtirib qilgan bu kechilikka ulgurib kelolmasligimdan ansirgandim, ammo ulgurib keldim. Men oldi bilan bu guruhlarning, ya'ni bizning mushu qarindoshlarimizning Yangran Akşam nomli bu kechiligining mangu yangrishini, jaranglashini, ovoziga ovoz qo'shishini, yosh talantli san'atkorlarimizning texmi gullab yashnab, texmi san'atdan muvaffaqiyat qozonish uchun shular mushu sahnani yaratgan, mushu sahnani hozir qilgan suyumli kasbdosh do'stim Arturga, Vaytang guruhiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Alqishlar sizlarga bo'lsin. Rahmat. Rahmat qarindoshlarim. Shuning bilan birlikda sizlarning oilanglarga xotirjamlik, ma'muriyatchilik, xo'shal-xuramlik, tinch amon, barkatlarni tilayman. Yana ko'rishishim shunda xo'shal kayfiyatda bo'lishinglarni, yana pat-pat didorlashib turishingni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Ko'pdan ko'p rahmat. Gulbahor Rahim. Rahmat sizga. Rahmat. Artur aka Ilaxonov xush kelibsiz. Rahmat. Gulbahor adamning ajoyib mana usul sho'x naqshlaridan keyin mayda xalqni bugun biz yig'latmaymiz deb va'da berdik. Sizning mening haqqim ko'z yeshim bo'ldi, yig'ilib bo'ldi. Bugun xalq sizdan bir kayfiyatni ko'taradigan bir sho'x naqsh kutyotdi. Shuning uchun bugun ko'ylakda Yangran Akşam bo'lgandan keyin bir naqshlaringizni yangirtib qo'ying. Sahnada Artur Ilaxonov. Rahmat. Sizlar uchun naqshlarimiz. Avvalo. Kollarımda atır gül Sana canım tutalmasam ne kılay Yürekli derdimni
Sana cinimi italsam ne kılay ne kılay Men kuyunda divane men divane divane Saçlarını sınavsam ne kılay ne kılay Endi sana bigane men bigane bigane Men ininde bulalmasam ne kılay ne kılay Uçkuyda görgünümde men seni Sana derdim italsam ne kılay ne kılay Göz astıda cinim bana karaysen karaysen Endi sana karalmasam ne kılay ne kılay Beni eslep jığlaysan 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 Göz yaşın sürtelmesem ne kılay ne kılay Yollarımda telmürüp karaysan karaysan Men yanında paralmasam ne kılay ne kılay Şıglap derdinmi, derdinmi, derdinmi Sen bana ait alsan ne kılay, ne kılay Takdir iken dep köyüp takdirini ülkedin Cinim bana kayıt alsan ne kılay, ne kılay Yürügüm hem sen tamanğa telpinip, selinip Üz halığa koymuşsan ne kılay, ne kılay Giler mi sen endi izlep gözlerim, gözlerim Yollarında bilip kaldı ne kılay, ne kılay Kollarımda atırgül, atırgül, atırgül Sana cinim tutalmasam ne kılay, ne kılay Yürekki derdimni, derdimni, derdimni Sana cinimi italmasam ne kılay, ne kılay Artur Yılahunov. Artur akam rahmet. Kep rahmet. Әзі сән білеміз екен, мәшәді отаған алдыңғы яңыран ашам ішке концертіда кәген қиырындаштарымыз яқшы білуді. Біздіңке мұшы әр бір тойларымыз болсын, біздіңке тыл тұғырлық мәселесі, мәктеп мәселелері болсын, ашы әмін мәселені бір қошып, шу проблемені қошып, мұны халыққа күлкі арқылық қып еткізіп бірдіған бір ағеніміз бат дедігіне. Әлбәтті мен оны білмем ғой, Алымжан Бавдинов. Алымжан Бавдинов. Шу Алымжан Бавдинов азыр сәхнеге шығып, өзінің юморны көкітіш керекті. Ортырқам нақшетіп атқан вақтыда маяқ кіріп, Алымжан тәйе бол десем, Алымжан жоқ. Қандақләт жоқ. Азыр мана езік тұрды. Біздің сценарийіміз программамызда Артур Акам Илахунов деген Алымжан Бавдинов шығыш керек мешеге. Ашы шығыш керекте. Телефон қысақ, тойда дейді, телефоны үчір етіпті. Тойда? Тойда. Мен бүгін әмінге дедім ғой, той амаңла деп. Вай, азыр $1000 бәгіміз, азыр кететтің ғой тойға сен. $1000 демсе? Кет қалаттың. Әнді болды, нұрғын кеп қымайлы. Алымжан жоқ болса жоқ. Оны кейінер кеп қалса кейін шықырайтымыз. Азыр келесі нақшычыларымызды сахнамызға тәліп қылайлы. Ей! Қайсы? Қайсы бақырау? Қайды бақырау тұрып? Билет етмей кірген. Ошы бардым жоқ қып. Билет етмей етқанла. Ақыранла, тұтвиланлара. Үзан ақыраны. Мен. Кім о? Үйветсінші, Артыракам қайды? Қызық қызлы. Кім о бұл? Алымжан ғой. Алымжан? Мен саған дедім ғой, ба десем, жоқ дедім ғой. Алымжан Бавдинов. Таң, өкіл бақырам. Не үшін қара бұл? Қолларын қара, қолларын. Açığı yaman ko bunu. Toyunun aksın bende ko demiş. Şu.
Oho. Çakırışın kara. Oda koydu tek bizden. Şıkı barmağı bilen. Alımcan, assalamu aleyküm. Şıkın marke. Mike bol. Assalamu aleyküm alımcan. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm alımcan. Assalamu aleyküm alımcan. Vah, bana salam beriş. Ya alımcan kanda ahvalın. Bu senin adamını mandak çakırdı sen mandak çakırıp atsan mı bizni? Mişke? Şıkınla ku. Ha, şıkkı olsun da kılsa. Bunu uzun sen. Men. Ama paka. Onda kösetme gine. Paka. Ha paka men ha? Paka sen. Uzun bunu. Onu. Yani ez yok bakası beni acele çakasan yama set durdu ki bol men çakamayık koy. Mandaklık kılma özem kelime. Mandaklık kılma kelime. Meni mandak çakırıversen boldu. Alımcan. Nime? Bay senaryo boyunca senden genço Artur akamdaki. Ben çıkıp da Alımcan Bavdinov yakçavakla bile karşılaylı dedim. Aziz stop, Aziz yok. Alımcan toyda demem de. Bunu mu? Bunu. Aziz. Alımcan mangış nemse ya onun iş nemse. Ben dedim bana xalq свидетель Alımcan Bavdinov dedim. Hem şavakçıydı. Aziz toxtatıl dedi. Alımcan yok toyda. Aziz ondaq bolmaydı o. Brat. Ya men emas aşım. Onu? Dilşat. Dilşat. O. Az bağım. Qosuğun астын durmay qara üstü qartıp. Saqalın asman qara qaldı. Ya o sakal tağla gap qilmayli. Bu meselençe bu muştumsuzmu şişvagını boldu degene qerinçim. Muştumsuzmu şiş olaylı. Ana ködіңma seni aldığan adam kaçtı kögense? Ey, mındaq. Mun kirket qo'mun. Bu kirketde av qaldı. Qaysi? Mana qaldı. Mana qaldı. Bunu kirket. Ben kirket emas. Bo'ldi. Rahmat. Alımcan Bavdinov. Ушки вайтаңның бір күн мен антан қитман ғой. Вообще бір терік тұрып адам. Итак өзім терік кият мен. Қайдың кият, тойдың кият мен, терік кият мен. Терік мен деп сіләбе салымын шымын тұқап мен даже. Әш керек ма сіләге? Маңа? Сіләге? Маңа? Шынан өзім киіп алай. Assalamu alaikum, hürmetlik, tepilmez, tamaşıbıllar, kıymetli qeyrindaşlar, bugün konsertimizga xush kelibsizlar. Kelgan qadamlardan nur yog'sin. Daqqa 3 kerak bo'lsa qo'sh. Ana buni baytin beri to'yga beribsa, to'yni kiyibsa deydi meni. Mush to'yga oding dedi. Qanday qilsa? Menda aqch uchun o'lgan emas, prosta men kerak aqch. Расқо. Тойға беріп кетме дедім. Әшін үшін кешік қалдым. Рас. Мәтін ең машинды түштім, сразу маяқ кірдім. Әнді мұны бүгінгі той даватымыз. Мұным той бүгінгі яңыран ашамның той. Мұны тойла мұбарек olsun дәйлі. Уяд Сәйіпхан Артур Илахунов. Сәйіпхан, мұны тойны Сәйіпханы. Әнді мұны аған билетлеріңла. Бүгінгі аған билетлеріңла. Toyga әкелген конверт болып есаплансын. Toyga әкелген конверт болып есаплансын. Бірақ о билетлерін жүтеме аңласылы. Онда оған кейін сіләм той қылған вақтыда, мұ Артур Илахунов білен дуэт Вайтанға әкеп көзсізлі. Мана, біздің сенің тойыңы баған ғой, ән сән біздікі кәді ойдап. Рахмет, мұна әнде той демекші, біздің тойларымыз әнді қызықты, азамет ойдың кей отма мәселен. Біздің күндіз тойларымыз яман қызық өтеді. Күндіз тойымыз қана башынды? Қалайым қан? Обязательно о бізде. Кім қаяда, ешін білмейді. Мималарымыз әміз жығылды күндіз тойға. Шынымен ота қызымыз. Шынымен емді бастаймыз, әнді өзіміз мұсылман болғанлықтың, дініміз ислам болғанлықтың, жүргімізді иман болғанлықтың, кітабымыз Құран болғанлықтың, әлбәтте бешін бісмилла білен айғыны бәркал білен түгетіміз. Жынақ қой тойымыз. Рахмет. Шынымен тойымыз башынды, бісмилла білен башлайлы деп чондадымыздың алдығы келмеме. Чондада дуға берің дәсі қанға. Десем, чондадым бір маң қарап, мамаң отыратты, мамаң маған, мамаң. Чондада әнді дуғаным мамамсыз беремеміз, жоқтады беремеміз, көке разетенді. Қана қой, әркішті қоң отырды, мамай қана дуға берді. Давай. Өзім тыла қойма, өзім тыла кетмен қойды. Шынымен бір аралықты дуғаным берді, рахмет депла.
Шынымен той башынды нөветіне сазанлық берел деп. Сазанлық береміз. О бичарларын тыңшаватқа адам жоқ еді. Күнігі қақылынып бичарлар. Немеге келді үйеге. Ананшы тойнаншы күбір сақайдың келді. Башында мынақ қой біздің. Постоянно любой тойда. Мұны яға айтып атады мен. Мынақ. Сақайдың келді. Біз ұйғырайын. Вай сілай құтылама. Біз қыз тарапники, біз жігітлерін. Біз жігіт тарапники, сілай тарапники, біз қыз тарапники. Вай сілай қайындық. Біз ұйғырайын. Ұйғырайын. Чоғын едік. Аны еген акарачқан вареньен сүркеп тұру. Ал қозын ешке той ұйғырайын етіп бағычам. Еген давай. Кейзіне, вайынне, әміне, салатқа тортын аластыру етік. Аны үшін немі сөз, немі түгімейдіған сөз. Мен бешет дәймет үшін көрішмегелі көріш еліңа. Тонышым қала, тоныш еліңа, сөйішмегелі сөйіш еліңа дәймен пасайын. Yani şu kılık mı bir çanak şey tutsa günü kalkınıp şunca. Dursa mes koşu. Şunu benim gerek toyumuz devamlaşıdı. Buna oldu da bizden elbette. Barlık toylar demeyemem ben. Hem toylar demeyemem. Bırak bez bir toylarınız başa oturdu. Şunu ben toz. Tebrik söz gedeyim. Al kudusunu çakırma. Kudanın etkin mi desem? Akam değil mi de? Ahmet Çakı kudanın etkin mi? Ay bilmem Mehmet'ten sorğuna. Yuvat şey bitti. Ve Mahir'de makul botu da bana ötüydü. Mahir'de kudanla etkin mi olsa? Kimdi ya etti? Etkin mi anlam? O Ahmet Çakam o ayak düşüken. Mahir'den bilmem ayetler öldü diye kudanın etini izleyip atandan merhametle çakırıp ola sözleydi. Bizden toyumuz neyim gerek? Tost, tebrik söz, usul, nakşa. Tebrik söz, yani usul nakşa. Şunu ben, biz bir mimarlarımız vardı. Manak mimarlar var. İtini tak eğer şu 43 gitim diye vakta çıkılan mimarlarımız var o. Sözler oturdu, anılmaydı o. Sözler oturdu. Bunu vazni de anın kırganı, bunu vazni. Yoğan gı, harapını taslaydı, gıybetin başlaydı şunu ben. Davay. Anılma otur, ben ayakında oturma. Ahmetcan, Gülbehirem, Reşidem, Ahmet, Gülbehirem, Parpiyem, Aminem, Patügül, yani birime, anılmadı. Bir aralıkta aytar anlan kaldı. Bir aralıkta anlan kaldı. Bir pauzu bu kaldı o, gıybetin arasında bir pauzu kaldı, çok da anlan kaldı etini. Bizim davatam ne dedi? Sen çakır otu dedi. Çıkıyor atkan türünü köse anlayın. Birinin ağızdı polunu güç. Birinin ağızdı polu. O polo не только ağızda. Şunun bilen nem gerek tostumuzu başında tebrik söz. Şunun bilen açtaq bunu nem polola bak o. Açtaq mimarlarımız çıkkan eken mikrofon qarsan. İçim ağrıydı mikrofon. Mikrofonuma jığıp keldiğimsen bir porsiya oливье çıktı. Ras. Ya ben deyim şu hatap tayyorlik qilib to'yga chaqiriq keldi o. Bag'aq keldi, chaqiriq kelgan vaqtida, palonchi chisto etgan. Davay tayyorlik qilaylik, kiyimimizni tayyorlik qilaylik. Nima deymiz aytadi. Kimda tayyorlik qilib kelsak deymanda. Deydigan so'zimiz ne? Bularning deydigan so'zi birla. Ha? Hadimiz mayaqdi o. O. Oy do'stim o'zi mana men deb gap qilmaydi. To'xtatdi ne deb. Yo'q. Ha, deymi o, deymi. Az deymi o. Yani deymiz. Deymiz Ahmetcan Mahirem. Balla to'yi muborak olsun. Menga qo'l tutishib o'tsin. Tutishib o'tsin. Atan hurmatlisin. Men ulan degan so'zlar qo'shilma. Bo'ldi, rahmat. Kışnamdan yürek sözden eğitip addişi dep. Undaq yo'q da bizde. Yani addişi degan orçu otudu просто medelemek. Aşındaq yo'q da bizde. Şunun bilen nemi gerek? Yani şundaq tebrik söz, yani usul, yani tebrik söz, yani usul. Şunu ben bir aralıkta kızının apısı keldi. Jügüreyit keldi. Keldi dedi bana. Kim keldi dedim bu memleketse? Kız bilen jigit geldi dedi. Salamlıkka keldi o. Terbiye verdi ona. Kız ben jigit geldi dedi. Kırsın beni mi kıldaysan ben söyleye kırmam olanı. Davay. Diken ana için maşallah bepilditip bap
birdi bip birlar qo'g'lab ketadi. Qana qilsin bayning balları qo'y sapla. Bütün çetinin bayning balları qo'y. Sapla Hammer, Merz, Havan demdi bir maşınlar. Раз, hani kredit qilib olgan maşınlar qo'y, kredit qilib endi. Сухой блатнойлар. Әтіс қарсаң, олар төт көчін отырсып, бічок чекі отаған. Шуны мәнем керек, қызымдан кейін, жігіттен кейін көрдім, саламлыққа дайды. Яңгес тұрды, саламлық берден бері, бама. А бір, қана қысын, мен әм тойлады демеме бұны. Біздің мәл тәрәпләді демеме, мұшы, әлбәтте бұғатқан, шәһәрді бұғатқан тойлады бұл. Қиын ұлды да біздің. Саламлық бердіған жық, мамайла шықмайды, болды, бәсе шықмам. Ой, әнде гүл пәриян болған уақыт етмей шықмай. Бір аралықта әйтеуір мамымыздың açıq қойды, үстәл отағыз қойды. Шынымдан яңгесі башлайды. Яңгесі тұрды оқышыда. Ассаламу алейкум. Келін саламлық келдім. Құда yolda. Отаған мамымыздың түрін көсаңла. Пусть худа будет ярым. Эш керек мама, алаға. Шынымдан аян дейді. Ассаламу алейкум. Келін ақчы саламлық келді. Боулары, момлары yolda дейді. Шуғу, пусть буваки, мамаки будет ярым. Шыма тәлім тәрбие бердіған уақытыдың дейді. Мен қаншыттың шымайма. Салам беріп атқа уақытыда, жігіт тұрып, өмей кел кетуді аны. Әсі тойла теріп мәнде, жыл өткізді. Сән әйтігі отам, сән ауға әйтігі отқан. Ой, құтбасың мен. Осы шебір. Сән әйтігі отқан, мұнға әйтігі отқан. Аялың өтмей. Сән мішке келсі. Соны мен нем керек тәлім тәрбие, очырт. Мана дейді. Әнде, мен аншықтыңша кетмеймін. Ау үйінің продуктысын, мұны үй тошымысын дәмді бірін деді ғой. Шынымнан, дейді, мамысы, отаға мамайым. Пусть буваки, мумаки будет ярым. Әтіген тұсын saat 11'de demez. Хотя бы в 9 yarım. Qoqatıdı da oş. Qatıq bir dələm atıdı. Şunu mənim керек kelinin özü içilğandan keyin. A kelini qarsanla. Şundaq bir munayım. Milaya. Мұшы бір яманчылығы жоқ. Күліп тұрған бір қыз келін. Постоянно ашта қоскен мұшла дейсің ғой. Her dayım мұшта қоскен дейсің. Шunu мен дейді, үзін ашты ғой, ашқан екен шunu мен отаған аяла дейді. Аяма қарамын, Қытайынан қызлар оқшам дейді, шunda мұндан чырайлы қыз екен қарам. Көздеріні қарай дейді. Ал бір дейді, я, тоқта дейді, индийский кино бір сериалдық қызлар оқшамды мұны дейді. Ян бір дейді, тоқта, турецкий сериалдық қызлар оқшайды, бұрынларını қараңла дейді. Шоқтынмешкі біз өзіміздің қызларыны, башқы бір милләтінің қызлары оқшымыз керек. Наоборот, башқы бірлер дейсің, неме деген чырайлы қыз мұны, ұйғырның қызлары оқшап дейді. Рахмет, шunu мен өзі içilip болған екен, маяқтың оны жығылтып, өз аран туған қыз не. Тұрды ғой бечар, içilip болған екен, уже. Ау кеп сөйді, мұны кеп сөйді, датыс кеп сөйді, вообще кетті, уже кетті, жоқ. Қап қарулып, мұны үшін, немі жапа, ішіне. Апыс кеп сөйіп, как будто ау қыз армияға кетіп болғанда, неманша деймәді оны. Неманша оны. Ашта бір тойланды екен, үй кәсем мен тойға емес, как будто бір өлім бір кегенде көк кетмәді. Рас қанды қызын шыққанмақ оңай емес, бұл жүрігін жұлып берді, оны бірақ бәрім кішіне сәбірін тәқат қып. Яғанда осы ма? Бұл қошалықтың шыққатқа яшыла деп, яғанда қойсы болды ғой. Аш кірішіп біті. Өтіп кетіп. Шынымдан нем керек, бұланы қайтырып, машасы севетіміз, бұлан кетеді, тойымыз давамлашуды. Шынымдан
Ende tosturumuz tügüdi dep duga bilen aşkandan keyin duga bilen yapmamız go. Dasqani. Dep basam ık boğamlarning qishiga. Yo'q. Keyin ha bo'ldi tushunishlik deysa, perigar yo'q bir buvoyingiz deysa. Perigar yo'q. Buva kuqqina deb, ya bo'lmaydi. Buva kuqqina bo'lmaydi. Tamad emas, gayishku ketsa sen ushbu. Şunu ben öldü diye aytaver bir boğumuz aka deydi. Mikrofonni oldu. Şunu ben bunaqa hozir biz bir to'yladi. Hamsi demayman men, biz bir to'yladi. Bunaqa tutib beradigan unamdi ular. Bir qo'l stakan deyman, mikrofon. Bir qo'l bilan endi mening bilishimcha duga deganni ishki alqanni yeyib Allohdan so'raydigan. Hozirgi mashtaq. Bunaqa qilib shundan amin qilib bir qo'l bilan qo'ydi. Mustaq qilaversak biz bir kuni bir tal barmog'imiz bilan qiqilib bunday qo'yqanimiz mumkin biz. Şunun ben nemi kerak to'yimiz tugaydi. Kashqon вечерimiz bor. Вечер uyami qiziq. Вечер barmiz ma'qul deb abarturdan chiqib biz muzikantlar va sazanlar bilan hammamiz uyga kafega berib, shuni ben soat 6 ga deb chaqagan mehmonlarimiz ba'zilar qasam soat 6 da moncha tushayotgan. Saat 7:30 da salon krasotida o'tagan. Saat 8 da ko'ynigini izlayotgan. Ko'ynigi bunda sumkasi durust kelmaydi. Обычный hamsini bir ovqat. Sumkasi ko'ynigi durust kelmaydi. Ko'ynigiga tuflisi durust kelmaydi. Al прическа durust kelmaydi. Прическа zakолка durust kelmaydi. Hamsini shu. Shuni men soat 9 bo'ldi. Kafega kirdi. Kelayotgan mehmonlarni qarsanglar, kunduzi to'yda bo'lgan shu peti mehmonlar, shu peti вечер jugan. Kashki to'yda. Ashulu ko'ynak, ashulu tufli, kunduzi bo'lgan, ashulu yog'liq, ashulu hastayaq, zachim hastayaq bilmayman hastayaq. Shundan nima kerak? Endi biz riyosatchilar mayda ba'zi hammamiz tirishimizda bundaq kashki to'ylarda, ya'ni вечерlarda bundaq tabrik so'zini oz qilaylik deb. Tabrik so'zini oz qilaylik deb biz tirishimiz. O'yin tomosha, yoshlar bo'lganlikdan o'yin tomoshani chiqara qilaylik deb. Вечерimiz shuni bilan nimlamashindi, işte o'yin tomosha, do'st, o'sha 11 larda qaytadi. 2000 tanga ek qo'yganlar 20 ming tanga produktini yeb qaytadi. Shuni bilan bizning nimkelimiz tort qarshi olamiz. Uni dadimizni qarshiganda qarshamaymiz masalan. Dang, üstük bir neçe türlük saksavullarını yıkıp, oturlarını selip, açıkımız, onu kesudi, yaydı, atanısı berdi, yana bir deme, şunu ben neyim gerek, bizim mındığımız bağ o yani. Neyim görse deymen de şimdi, neyim görse şimdi. Gül taşlıgan neyim görse, tuttun lan, ayeti ketemizle şoqta da. O da tuttu sırası, ayeti ketemizle şoqta, yağan qo, yağan paran qo. Gülgü işenmeyim onun jürek işineylik, jürekke. Onunki meyed neyim olsun şu, onunki meyed neyimiz şu. Eyti gizler, acış gizler. Rahmet, şunu ben gülün taşıyımız, onun başı şenme anla demeden. Benim bir soncuda hedem bak, 37 qitim çıktı yaşı güldü. Tek bir qitim olsun durmuş çıkmadı ya şu. 40 şükür diyor şu. Kime onun demede hede nimaç her toydu ki vallahi toyuz her toydu. Yatlavaldım ben o turteledim. Nimaç'a demede hede nimaç'a. Sen dolar 185 vaktidan mıgan 370 oldu endi alam da seni hede bolduk. Oy deymenden mi? Şunu ben onu tutudu aytaver şuba onun dikin ben deymende endi hemisinkini yaman demeymen ben. Hemisi eski demeymen. Biz bir toylarımız ben uzanlan körüvasılar. Kiyim to'g'risi yana o'tib ketadigan o'zimcha. Agar mening maylimga qo'yib qo'ygan bo'lsa, undaq kiyingan bo'lsaq deyman-da mana. Ya bo'lsa, bunaqmi kiyinsak bo'ldi? Ya bo'lsa bunaq. Olamı? Milli özümüzniki kiysak deyman-da. Biz birlari bor, endi men o'zini buku sig'imoshni kiydigan-da bir qizlar. Bunaqda uzun so'rab oldi. O patqaq so'rilib, o o'tbek qarorda keyin bir tutish ketib, hajim. Bunaq bir ko'ynaklarimiz bor-da masalan. Ana. So'rab, bu kerak. Falan, ancha ming
Engelege amaydı onu. Onun için onun dep ötketilgenim uşu toylaga qandaq kelgen bolsak, şundaq ketken bolsak. Kim bilen kelgen bolsak, şun bilen ketken bolsak. Deymenden. Onun için hazır nim gerek, ende Allah şükür dinimiz küçüyüp, bizim halal toylarımızın bu vatıdı. No bırak şu halal toylarda, biz birler şunda ondan mı töp düz keldi. Toy tükenki kalsan paxut söz özgür ketken. Nimişken sen akası mandaq bir toylarımız bak yakın bizim. Ben yani bir debut gitme hem toylarımız emez bizim barlıq toylarımız başta ötü demeyemem ben. Toyumuzu jönde basak. Allah'a şükür mana senetimizin jönde aldık. Lık qıdı mana zal. Qırlışı jürüp biletten aldığından bilime. Senetimizin jönde aldık. Yani toyumuzun jönde basak, onun için tebrik sözümüzün jönde basak. Ben düşünme burmunçlar orus mücaz sözlek ediyordu. Hani Rasko orus sözlek ediyordu. Вечерлerde arlaştırıp сözlek ediyordu. Ну что, брат, пожелай, в общем, ты меня понял. Да, давай. Ben düşünmedi. Tılımız iğir. Dünyada en kıyın tıl o bizim Uygur tılken. Onda hoğunun bazı bir Uygurlar onu özür sözlemeye çıktı. Rahmet tıktınlar. Alımcan Babdinar. Rahmet. Mana endi Alimjon bu yerda to'y to'g'riliq bekor so'zlamadi. Chunki hozir men sahnamizga chaqirdigan bizniki eng talantli agentlarimizdan biri. Ama şu naqshlari endi to'yda yangraydi, o'zinglar bilasizlar. Ko'p so'zlashning hojati yo'q. Ya'ni shundoqla aktyor. Sen yaxshi güldürilgan chavoqlaringlar bilan sahnaga Rasul Zayito'ni taklifimiz marhamat. So'ng'irchilar bo'lsin marhamat. Kara kaşların, karasın bu saçların. Çürügümni köydürgen ey, nazlanıp yar karışın. Kara kaşların, karasın bu saçların. Çürügümni köydürgen ey, nazlanıp yar karışın. Gözlerinden örgüley, dil tumarım, gül nigarım, kaşlarından örgüley. Sen benim yar, dil aramim, bir özünü söylemen. Sen benim yar, can aramim, bir özünü söylemen. Kara kaşların, karasın bu saçların. Çürügümni köydürgen ey, nazlanıp yar karışın. Kara kaşların, karasın bu saçların. Çürügümni köydürgen ey, nazlanıp yar karışın. Ayşe! Bağara günler araya, dal boyun bir kürmen. Söygü ottu çürügümde, beslinizde çürümen. Hıyalımda lallı renklik, mevlerinden söylemen. Hıyalımda lallı renklik, mevlerinden söylemen. Kara kaşların, karasın bu saçların. Çürügümni köydürgen ey, nazlanıp yar karışın. Kara kaşların, karasın bu saçların. Çürügümni köydürgen ey, nazlanıp yar karışın. Çürügümni köydürgen ey, nazlanıp yar karışın. Çavak balkon! Kara kaşlık sen yarim, karasın bu saçlık gül yarim. Kara kaşlık sen yarim, karasın bu saçlık gül yarim. Kara kaşların,
masum bu saçların Yürügümni köydürgen ey Nazlanıp yar karışın Yürügümni köydürgen ey Nazlanıp yar karışın Yürügümni köydürgen ey Nazlanıp yar karışın Rasul Zayitov. Rahmet. Яңран ашам гала концертнеки музыкалык продюсери, биздин нақшчыларыбыздагы нақшчыларны кече күндүз ухлумай яздыган бир ажайып кырындышыбыз бар. Mana bugün körükte o yalnız emas İhtiyar Rajapov Bahara kızımız bilen yaxşı zamonaviy bir leper etip kepti. Şunun için senin yaxşı bir güldürülgen çavaklarınla bilen sahnede İhtiyar Rajapov Bahara. Merhamet kine. Assalamu alaikum. Lale, çıldırma nale, dilini kiydirer, ucar kız bale. Lale can lale, çıldırma nale, dilini kiydirer, ucar kız bale. Asaplar tarang, yurupman arang, man şu kızga qarang, men bilan ishi yo'q. Ой, ты такой один, восточный принц господин. И чем ты не Аладдин, мен не твоя Ясмина. Yurakni qildi parcha parcha, yuragim o'ziku bir parcha. Nozlanishi shirin shirin, tili bunchalar zaharcha. Согласна тылым захар, зато көздөрүм кумар. Айнекке самбыр кара, ты же просто аватар. Unutsam mı geçsem mi, kechiksa ham kutsam mı? Nima bo'lsa bo'lardi deb shartta sekin aytsammi? Kutsam men kelmayman, nazarimga ilmayman. С тобой мы не пара пойми, дорогой своей иди, дорогой. Yurakni qildi parcha parcha, yuragim o'ziku bir parcha. Nozlanishi shirin shirin, tili bunchalar zaharcha. Согласна тылым захар, зато көздөрүм кумар. Айнекке самбыр кара, ты же просто аватар. Oli oli ola, oli ola ya salama. Oli oli ola, oli ola ya salama. Barıp sevişim aytdim, aytıp cevapsız qaytdim. Endi yozgan bu baytim, misli yongan çok. Тебя ведь не полюблю, жүрегімді yok tuyg'u. Қызықсаң вообще не пойму, болды, а теперь я пойду. Пока. Asaplar tarangmas, sevgiga kuymayman. Sochganda qizlarga endi ko'ngil bermayman. Yurakni qildi parcha parcha, yuragim o'ziku bir parcha. Nozlanishi shirin shirin, tili bunchalar zaharcha. Согласна тылым захар, зато көздөрүм кумар. Айнекке самбыр кара, ты же просто аватар. Yurakni qildi parcha parcha, yuragim o'ziku bir parcha. Nozlanishi shirin shirin, tili bunchalar zaharcha. Согласна тылым захар, зато көздөрүм кумар. Айнекке самбыр кара, ты же просто аватар. Rahmet. Köp rahmet. Спасибо. Rahmet. Özüңлар bilişіңлар керек, hürmetli тамашыбалар, алдыңғы яңынан ашам галы концертida мәшәдә булган тамашыбалар болса біледі. Мұны біздіңки урыс хақ әтмеген, мұны космонавт бақы Юрий Гагарин. Şu Юрий Гагарин тоғылық нақшысында біздің ұйғырлар бір нақшы айтқан.
Yuri Gagarin, кәдімгі асман ұшқан Yuri Gagarin космонавт тоғырысы деп атамсы? Ач космонавт тоғырлық біздің ұйғырла итідіған нақшы жоқтек, ашу Yuri Gagarin тоғырлық нақшы етті ғой. Қой, ұйғырла ешқача Yuri Gagarin тоғырын нақшы дейді маған. Итқан. Мен бәсілшіме мәшеді отаған тамашы бұла алдың концерті боғалла болса білуді, әнді болмағалла болып қалса, әнді әзіз сән ұнтып қалған болсаң. Мен болған ғой концерті. Сән ұнтып қалдың. Yuri Gagarin тоғырлық итқан әжайып бір нақшы ағенеміз бар. Шәнімсаңла экранға назар қылайлы, Yuri Gagarin тоғырсы да ұйғыр балысы нақшы итқан. Мәрхәмет. Yuri Gagarin что-то асманға ұшып кетті ме? Мән. О, Yuri Gagarin. О, Yuri Gagarin. О, Yuri Gagarin. Мен нем дедім саңа? Бұл біздің ағеніміз Сейітжан Заитов қой. Сейітжан Заитов. Орысла әтмеген нақшыны, Yuri Gagarin тоғырлық алдың концерттен нақшы әткенде. Бүгінгі концертімізді әжайып бұл ағенілі тоғырлық нақшыны еп кепті. Ағенілі демекші 100 тәңген боғыча 100 достың болсын, 100 достыңның янчығы азырқы заманда 100 тәңгеден $100 болсын деген zaman. Мен мұшы Сейітжан ағенемге янчығы 100 тәңге, қапчығы $100, әм машындақ тамашыбынға тағдым қылдыған 100 нақшы тілеймін. Қынайда құсы сахныда Сейітжан Заитов. Ұстылда Cumhuriyetlik Uyghur Teatrı'nın Ruhsara Usulçulu Ansambili. Kerindişim can ağine, tutarını bin çalgine. Küylep bugün can ağinem, kim dostunu can salgine. Küylep bugün can ağinem, kim dostunu can salgine. Kim dostunu can salgine. Balınlığım bal devrindin, bile özgen can ağine. Kerindaş tekçin kalbidin, dayım köygen can ağine. Kerindaş tekçin kalbidin, dayım köygen can ağine. Kerindişim can ağine, kutarını bin çalgine. Küylep bugün can ağine, kim dostunu can salgine. Küylep bugün can ağine, kim dostunu can salgine. Aziz dost açtık davalla, billa oynab şox yayridik. Dostunu küylep nakşamda, bulbul kebi hoş sayridik. Dostunu küylep nakşamda, bulbul kebi hoş sayridik. Kerindişim can ağine, kutarını bin çalgine. Küylep bugün can ağine, kim dostunu can salgine. Küylep bugün can ağine, kim dostunu can salgine. Kerindişim can ağine, kutarını bin çalgine. Küylep bugün can ağine, kim dostunu can salgine. 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 Сейітжан Заитов. Ruhsara Usulçulu Ansambili. Көп рахмет жігітлерге. Рахмет.
Дилшатжан, сенің бір ылғи нигериялық бір картелlik бір ағинаң бар дейді ғой? О ағинам емес. О қеріндішім менің. Қеріндаш болып кеттің ма? Светқа қарасаңшы, аның светі қара, мен светім қара. Көгел нәрсе біле қеріндаш болып кетсе, әтігелік ешек біле қеріндаш болдың. Бүгін нигериялық. Қеріндаштарым еті ду менің адаш. Şu Instagram'larda көдім. Кішкене yüzü ақырып, кішкене. Ақыр қалды. Маңға оқшап кеп атамды, чөті. Ақыр қалды. Ақыр кеп атыр оны. Неміс үшін? Біз үйге келді ғой күнде. Күнігі бір вақ әткен чай береме. Әткен чай ішуді, оның кейінден қаймақтың үзік сүркейді, ақырыйды. Мана исыл. Мәшәді отаған өрметлік әзіз тамашы бұлла. Ақырғыңла кәсе күніге әткен чай ішіш керек бір қетім. Onun diken kaşkorlu yatarda kaymak sürkeş gerek. Kaymak sürkersen hem apakı gidiyor tonmay kalsa. Şu ağınan bağ mı yok mu? O kırınçım bağ. O Muşu sahnanın keyinde hazır kaçan çıkımen keyin, Uygur halkını kaçan hoşalık kılmen keyin hep kütüp durdu. Hani onda teklif kılaylı? Merhamet kını sahnede üstten kırınçım benim. Ya anla çıraylık gitti bu. Assalamu aleyküm. Sen bu күнді қаймақ yavasan çıraylık bolsa adaş. Bu mu sakal ösürü vağına qarğanda sizler qeyrindaş болып ketipsizler. Qeyrindaşlar, musun qarab men ösürüm. Çıraylık, prическаларын айналып кетей. Acayip qeyrindaşımız bu. Rahmet. Bu sen tekçe bunu tercüm qilib жүрәмсә? Ya azı ben bunun tılını ügünüp ben özem öz vaxtıda avar bu ketiptim eke. Ben bunun tılını ügünüp жүrsем, akası Yusuf bizim tılını ügünüp boğan ken bu da onu. Dağını ügünüp boğan ken. Qene birdim tapaqsın Uygurca. Üstcan bir Uygurca bir körüşvet xaq bile. Cüse setip, çombulup, nakşa itip kelime. Tinim haka, nitim hak, ningi alak hükümen. Ana! Cüsey setip çoğun bolup deydi. Cüsey setip çoğun bolup. Nakşı itip kelimen deydi o. Tinim kara, niyetim ak, Nigeriyalık Uygurmen deydi o. Ekene konu onu. Sen Nigeriyalık Uygurmen basan, men Uyguraylık Superman. Ya, anda dürüst değil miydin? Yusuf dedi o, Nigeriyalık Uygurmen dedi. Sen deyişin gerek ki, Uyguraylık Nigirmen deyişin gerek senin. Endi Xudoy bersin, men aytgancha ichib o'zimni aqatib olma. Rahmat, vaqtni ko'p so'zmay, navbatni Yusufjon balamizga beraylik. Yusufjon balamiz bir sho'x naqshlardan bir Uyg'urcha 3 naqshini qo'shib bugun papuri qilib kelibdi. Bugun mesela o'tirgan tomoshabinlarimizga shu naqshni yangratsin, usul o'ynaymiz deguncha qarindoshlar bo'lsa, usulga marhamat. Yusufjon, Batmos, marhamat qiling. Chavoqlar bilan qo'llab-quvvatlab o'tiraylik. Appa tushkalay sayda unaydu Alam nigan jigitlaring toyda unaydu Appa tushkalay sayda unaydu Alam nigan jigitlaring toyda unaydu Right to the unaydu Right to the unaydu Kaşın is kara, saçın is uzun, alim so saçı. Kaşın is kara, saçın is uzun, alim so saçı. Çapeninim yelin tar, akbeleke kanda batar. Çapeninim yelin tar, akbeleke kanda batar. Santaş kada mantur banda, abucura kanda çidar. Santaş kada mantur banda, abucura kanda çidar. Yeniga taşlap, oyna sadatkan. Dikan kizi, içan uzi, oyna sadatkan. Yeniga taşlap, oyna sadatkan. Dikan kizi, içan uzi, oyna sadatkan.
dostlar oynarlar, içki yaş katarlar. Gelin dostlar oynarlar, içki yaş katarlar. Dena kulüp işin su, toynak şize itin son. Dena kulüp işin su, toynak şize itin son. Mübarek toyran mübarek, yakşinin sasını şelella. Çıgan durela mübarek, ayaktan bir bulup gelirler. Kuşalık gelirler mübarek, bulup yani dükçürekler. Kaşılgan tunular mübarek, itusum sarışım tilaklar. Mübarek toyran mübarek, yakşinin sasını şelella. Çıgan durela mübarek, ayaktan bir bulup gelirler. Kuşalık gelirler mübarek, bulup yani dükçürekler. Kaşılgan tunular mübarek, itusum sarışım tilaklar. İtusum sarışım tilaklar. Yar yar dolame. Yusuf Badmos. Yusufcan. Gitmegin. Çavaklarınlarımız kıyırışımızga. Ya Allah. Söy koyayım. Söy koy. Ben söymeme kolum tutmadı. Rahmet. Sen zuh gitdi dep, qarayı gitme dep qo'yib atsan o. Ya Allah, просто bunun kalpıkları men jutib olam degendeyim. Mındaq qerindishim qandy, men bugun ko'ylakda mushundaq ajoyib naqshlarni etib, tomoshabinning ko'nglidan chiqib atgandan keyin meshada o'tirgan butkul Uyg'urlarning nomidan men nimishga bir so'g'i qilamayman deb aziz. Bugun ko'ylakda naq Uyg'ur emas, naq Uyg'ur u do'ppa deb men bir do'p kiygizgim kelyapti bana. Yaşa. Assalom David, assalom. Rahmet. Yusufcan. Men tingshandi. Dopa life. Kiysen kayf. Kiymesen dopa, bolaman xapa. Shuning uchun har doim do'p kiyuvchi Yusuf. Endi konsertlarimizda Xudoyim bursa oldida mundaq rep aytding Uyg'urcha. Bu da endi usul naqshini aytding. Endikisida Xudoyim bursa bir muqam etib chiqqan bo'lsa hayron qolsin. Rahmat. Yusuf Badmos. Rahmat. Endi hurmatli aziz tomoshabinlar, konsertimizni davomlashtiramiz. Biz maqtimiz sahma bizanlar bildigan sahnaga Firuza Jalolovani taklif qilamiz. Marhamat qiling. Allah mana soğa qilgan biring sultan, biring xaqan, biring polvon, biring qalqon, baxtim nuri o'g'lonlarim. Allah mana soğa qilgan biring sultan, biring xaqan, biring polvon, biring qalqon, baxtim nuri o'g'lonlarim. Dilim nishon etganlarim, qiron burkut qaysarlarim, el yo'lida o'tqa kirgin, baxtim nuri o'g'lonlarim. El yo'lida o'tqa
hakan Birin palvan birin kalkan Bəxtim nuri oğlanlarım Bəxtim nuri oğlanlarım Firuza Jalalova ajoyib farzandlari bilan yana shundaqla Fiesta show baleti. Ko'p rahmat. Rahmat. Hurmatli aziz tomoshabinlar, Yangra Naqsham proyektidan bo'lak Artur Production Producerlik markazi yana shundaqla cho'ng ishlarni yasab atadi Alloh buyursa bugungi kunlikda. Yana shu bir proyektning birisi uylik bo'l, ya bo'lmasa uylik bo'l degan bir programma ochaydi atadi. O'rishcha aytganda davay поженимся degan. Shundaq programma ichilyapti. Uniki birinchi turi уже o'tgandan ikkinchi turi bor. O turga 30 qiz batdika, 30 qiz batdika, уже ular 30 qiz turmush chiqib ketdi. Yalnız bir eng chiroyli, eng boy qizimiz qoldi. Shuning uchun shu qizimizni mashada olma deychi yigitlar bo'lsa bir qo'shib to'yini qilsak degan niyatimiz bor. Shuning uchun shu aramizda yurigida o'ti va bo'ytaq o'ylanmasam bo'lmadi, o'ylanish kerak. Deyotgan bir yigitlar bormi? Bir shoq yigitlar. Ya unda xil desang chiqmaydi. Unda xil desang chiqmaydi. Albatta ular deb qo'yishimiz kerak. Albatta siz shu qizimiz bilan qo'shilib, aranlarda muhabbat bo'lib qolsa, biz Vaytan dueti, ya'ni shundaqla Artur Production Producerlik markazi Bika sizlarning to'yinglarni o'tkazib beramiz. Mana. Chiqib atamda yurigida o'ti va bir chavoq chep qo'ysa. Ya Alloh Gipi barsam nege Öylenmesem bulmadı Toyunun gipi barsam Ölüne de ölüp çıkan balık mı? Bir to'g'risini ayting, bizniki endi programmamizdan aldingiz. Bizniki ajoyib qizimiz bor, chiroyli, boy qizimiz. Shu qizga biz ajoyib bir yigit izlayapmiz. Shuning uchun birinchidan bir o'zingizni tanishtirib keting. Ismingiz? Nazım. Nazım, siz uylanganmi? Uylanmagan? Qo'lingizni ko'rsana. Qo'lingizni ko'kdim. Uzuk yo'qdi samay qiladi. Keyin mayda qiz bilan baxtli ketmaydi, ayolingiz tuflisini beshimiz qatmasin deganimiz u. Programmanga senang deb. Qancha yosh, qancha yil bo'ldi? Uylanmay, bo'ydaq yurganingiz. Qancha yosh keldingiz? Tug'ilib deyapsiz. Tug'ilib. Bir ketdim bo'lsa o'ylandingmi? Bu tug'ilibli o'ylangiz kelgan ekanda. Shu, ya tug'ilgan birinchi sunnat to'y qildi, unutga o'ylansa. Shuning uchun endi siz bizning qizimizni ko'rishga tayyor mu? Asli tayyor bo'lsangiz, shu qiz bilan bugun kunlikda qo'shilib baxtli bo'lib ketgandek bo'lib qolsanglar, to'yinglarda duet Vaytan haqsiz ishlaydi. Shundaqla Artur Production bugun kunlikda mashada naqsh etayotgan artistlarning hammasi to'yingizga bordi. Kelishdikmi? Kelishdik deydi. Qizimizni ko'rganingizda tayyormisiz? Qanday bo'lsa, Moshop davay поженимся programmasıniki 30 qizning ichida yalnız bir tal qolgan eng chiroyli, eng boy qizni taklif qilaylik. Boyi 1.80. Figurasi 60, 90, 60. 90? Ya, şunu qaravatmanda 60-90. Elim 120 deymi? Shu chiroyli qizimizni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat qiling chavoqlar bilan. Ömrümüzde bir kızı var onun ismi Tati Çaşları seyret kalta kalta işgalleri Tati Bu kız emas bu. Babasının nasihatini anlamaydı Tati Gözünden sen Tati Esli seni kimlerine Rahmat. Bunu yo'g'onam ku bu. Sadaka. Azaka. Ya oldin konsertda chiqqan yo'g'onam bu. To'g'am. Chiroyli qilib ketgani qarab. Yo'g'onam moya qarash chiqqan. Sizni kim? Ya Allah, mana figurasini qara. Moya qara. Unda tik manga men tushib ketdi hozir bu. Moya qarab turing. Men hozir vest tashildim. Vest tashildingiz. Qanchalik? 200 gram. 200 gram emas, bugun atagala eshitdim, yemedim desangiz bo'ldi. Dilshod, bu ilqi yo'g'onammi, ilqi balkondan ishtirib etgan? Oldingi konsertimizda hatsini izlab, balkondan tushib ketdi. Konsertimizda qalayotgan qiz u yo'g'onam deb. Shu qiz. Ya bu yo'g'onam deymiz, bir yildan keyin bu ismini, rost ismini bilib qo'yaylik biz yo'g'onam deb qo'yganmiz. Shu sizning ismingizni biz yo'g'onam deb o'zimiz qo'ygan-ku, esingizmi? O'zingizning unda rost ayt kim u?
Özümün ras ismim Anandi. Ananı? Ananı emes Anandi. 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 Ya Allah. Əcəblə apınız anandi dap koyup da? Ha? Apınız əcəblə anandi dap koyup da deyme. Men apam bilan dadam turistski serial, indiski serial yaxshi ko'radi ekan. Ash indiski serial bo'layotganda men tug'ildim ekan. Yo'q, Krishna. İndiski serial qaraplı sizden tuğupla eşet itiniz anan diye koyuttu mu? Vay ya, serial görüp at koyup etsen de yaxşı ki, sizden başka ödeyenin qeyrindaşlarınız var mı? İnim bağ o. İnimning ismi Burak. Qanday? Burak. Ha, Burak. Ha. Apam bilan dadam turistski serial ko'rayotganda tug'ilgan ku. Sonra Burak deb qo'ygan. Burak qo'ydi. Endi 3-chi tug'ilsa Durak deb qo'yamkin. Durak. Çok ya Allah. Apalarım kızık ya değmende. Ya onu koygana ne oldu bunu? Ölme dep jürigide otıma bal çıkıp polş ketken suydun lazığı olsa kaldı bu. Şu demin orası senin. Şikayet yaptım şikayet kıyıfkam. Bijat aka. Oh. Sizlar Bu öldür komanda beni. Öldürmedi sen kötürü jurdu. Oh. Men aldin konsertda jigit yipirman deb aytmagan bu. Jigit yipirsa degan bu? İşkimiz degan bu. Ha, vəd berib qoygan bu? Vəd berib qoygan. Mayaqın pek aytib ötəlim ondan. Məli. Parı keşkis qarğına? Boldu, boliverdi. Bulunlar ama bom. Maya kinder sürpriz chupa chups. Boldu, acayip. Boldu keşkis. Tapdıq. Qani? Bama? Sizge tapqan jigitimiz meşede. Merhamet. Qani? Bana rahmet. Qani? Ya bu meni izlep jümgende o? Hey, mana? Qani? Mana? Chaturtqini? Qani? Mana deymi? Munuma? Munuma? Ketdim. Oy, emaskin men. Ne bo'ldi? Ofitsiantlar o'xshaydi ku. Yani ofisiyonlarımız qarangat, Uyghur, endi ko'zdan deb turdi ku Uyghur ekanligini endi. Jürigida o'ti va. Jürigida o'ti va. Bo'yi va, qulog'i va, og'zining bulug'i va. Yenim kerak sizga? Почти eshitimiz yo'q ekan ku buni ko'zim. Yo'la, yenim kerak sizga? Ismi nima buni? İsmini bilaylik. Sizniki ismingiz kim? Tonuşib qo'yinglar. İsmim Nazım. İsmin Nazım ke. Nazım biz kulganda misin? Nazım. Normal atla bağım. Mehmetcan. Ahmetcan. Ekvercan. Ekvercan. Bo'lmasa Batur bo'lsin, Qo'tir bo'lsin. Çak ketdi. Normal atla bağım uni Kurtoylarniki buni Ma'ruf degancha Ma'ruf baylan. Mana qilayli, ananji, siz agarda shu yigit bilan qo'shilib muhabbat bo'lib oila qurvasangiz, keyin birdan ismini yo'tkazasiz. Qayoq qarg'ana? Yo'q, bir undaq bekra aytaman, figurangizni qarab o'tirdim. O'xshaysiz, chiqinglar, kopiya ku. Вроде нормально. Normalmi-ki? Bir ishlamdiki bu? Ha, ishlamdiki deydi bir. Bir ishlamdiki. Qayerda ishlaysiz? Ofisda. Ofis? Oo. Qandaq? Ofisda. Oylik qancha ekan buning? Oylig'ingiz qancha deydi zarplata? 60. 60 ming. Ofisda poljumaydigan siz 60 mingga. 60 ming. 60 ming yetamda? 60 mingmi? 60 ming menga yetadi, o'ziga yetam deb men bilmayman. Voy bu 60 mingni qayerga ishlatasiz? 60 mingning 55 ming kopilka kirib ketadi. Qani medikur, pedikur tunda-sуда там, monch sauna. Yo Allah sizga o'sha aqchi qachilmaysizga? Endi bundan keyin bular xabarlashib yursin degan niyatlar bilan telefoni bormi deb so'rab boqaylik. Ha, telefon bormi ekan buning? Telefon bormi? Telefoningiz bormi? Telefon bor. Ko'rsatsinmi ko'rsat? Ko'rsatsin deydi. Yomon odam talaydigan telefoningiz ko'kda. Telefoningiz ko'kda. Yomon odam talaydigan qizga. Mana telefon. Prostoy bo'lsin telefoni beka mana. Voy. Mening mana telefonim bo'lganmiz ko'chig'im chiqmadi men. Lekin telefonini fikam. Telefoningni begina. Ya Allah, mana telefonning ekrani Olmutining kartasi bo'lib turgan. Xarid o'sha ketdimi? Zato telefon bor. İnternet bormi ekanmi? İnternet bormi deydi. İnternetlar chiqalamdimi telefondan? Facebook, mana Instagramlar chiqamda? Instagramda o'tirsiz. Bo'ldi, baka Instagramda. Siz-chi qayerlarda bor? Mening jumaydigan yerim yo'q. Siz qayerlarda bor? Sananglar. Agent. WhatsApp. Контакт. Instagram. Круг вокруг, друг вокруг. Одноклассники, сокурсники, односадикские. Yo Allah. Hem yedi bakan mısınız?
Между прочим, менің профилім әміс үшін очық. Сіз очықлыққа қойғанма код қоймайлы? Иә. Дұрыс опты. Интернет шыққыды, телефонлар ба, офис işletken зарплаты яқшыға ендім керек. Үйі бамы деп сұрап бақайлы бір участок бір бар ма? Назым, өзіңіздің мұны алматы тұрдыған еріңіз, үйіңіз, участкаңыз бар ма дейді? Участкам жоқ, квартир тұрмын. Ой, квартир тұрды ке. Тойды өзіңіз қылдыға ұқсайсыз. Енді машуақша бір жығып, бір участок ақшы жық қоймадыңыз ма? Участка алдыңыз ба, амдыңыз ба теке? Амдым теке. Амапты, сіз епірсіз. Әнді амыдым, бірақ алмай дейді Құдайым берса. Әнді аса, нормальный едін асын. Ашы балақты асы бамайме. Ашы балақты бамайме да қойда. Қаяғы барсыз? Нормальный елі бағу. Қая? Заривосток. Ой, Заривостокла бамаймайды? Бәке. Скоро біздің анан неслай көчіп барды Құдайым берса. Я болмаса бес ағашын бөле берді. Бес ағаш яқшы. Или дружба ма? Яны немелер керек? Яны әмініміз тоғыла. Әнде бұл, настоящий джентльмен болған ке қыз балғымына подарка бір әнсен әкеш керек. Гүл, букет или конверт $100. $100 теле, подарка. Мәй кегендікі нәнің гүлі біздің гүл босы беріп тұрыңлар. Біздің нәнің гүлі, біздің тамашы бұла гүл екемейді ғой? Мәрхәмет. Бам еке. Гүл бер алам. Мана. Әнде, Назым, мұны қызға сән анчы-мұнчы яқтың. Әнде сән текімі көңілдің шығып, мұны анан дені сән сұндырып елешін керек өзенге. Бір сөзлі айтқанда сұндырып елешін керек. Текім еқіп кетшін керек. Шының үшін, hazır anan деген мұдақ дейсі, біз ұйғыр болған ке, бірінші ұйғыр тілдің башлайса, анан де, женім, орығым менің, юпырмығым менің, мен сізні сөйіп қалдым дейсі. Мақұл ма? Мәрхәмет. Дұрсат ака? Ау. Бұл қолқуатамды тістіреп атады ғой маң қарап. Назым ұқам, бұл анан дені әнді сындырыш үшін біраз бензопилла кесіп қойш керек қой деймін. Қане, анан дерам менің, йопырмығым менің, мен сізді сөйіп қалдым деп бақын. Анан дерім, орығым, йопырмығым, мен сізді сөйіп қалдым. Қандақ? Мені қарияға сілкеді ғой мұны мені. Өзіңіз ошаққа оқсап тұрсыз ғанды? Йопырмығым. Әнде английский дейсің? İngiliz tilda. İngiliz tilda deyse ki Nazım Azam'da deyse I love you Anandi deyse. I love you Anandi. Ya raslı yaş kör қалған Stop. Stop. Tepmisiniz şu. Ne buldu? Yakmadı mı? Ben tek konkretini sunmadım. Andı normal andı indiyski diyorsun, последнisi indiyski diyorsun. İtiniz isminiz Anandi bon indiyski diyorsun. Азымжан, сен әнде фукам кішкене образға кіріп, бұл ананжығы еқіш үшін мандақлы беріп әтмей бір қалғы чөп беріп атқан ек беріп атса да бір. Өзі кішкене бір образға кіріп, мана чырайлық дейсенші бұл ананжыға. Ананжи. Өзім топақлаға оқшайды екен ба? Азымда дейсен, Азым, Мери тумсяху пяреки картахум дейсен, мақұл ма? Йоу, Ананди дейсе ақырда. Мери тумсяху пяреки картахум дейсе болды. Тұқым тоғырлықта баты, тұқым. Да нестен деймісін че қосым ичке дейті. Мери тумсяхи пяраху картахум. Мери тумсяхи. Мери тумсяхи пярику картахум. Оны дәлемемек. То дәлемсаң тәгімейді бұл қылсаңа. Хачаба менің кәйнімді қайтыла. Мери тумси. Мери тумси. Пярику картахум. Ананди. Hoppa bende. Sunde ananji. Қоламны сөйсін. Ananji. Ananji қарап қойсын шы ма бичерге? Қоламны сөйсін. Ой, қолы сөйді ке. Я Allah. Ne bu almamsız? Oğul bal болған ке ішіктізі білән отасын. Ішіктізі әнсін дедіңіз. Берім, мәді. Тұрып бәсінші. Тұрсын де. Отырып бәген дұрыс ке, отырып бәсінші. Отырсыз ке. Ішіктізі білән отасын. Әнді чо? Что-то не то. Тұрып бәгіне? Ya ananca қиынап еттіңіз ғой бұны? Отағына? Встать. Сидеть. Дрессированный ғой мұны. Сізге керегі мұшы ғой азырғы заманда? Ну давай. Қандақ, яқты ма? Опа! Ya Allah. Пойдет. Ұфқам. Әжайып. Әжайып, Әнде мұны бір тойлада бір ұсыл бір нәрселер болады мұнда. Ұсыл. Бұланы той бойытты да уже.
Ha, уже тойға тәйініп қатыды. Той таярлық. Нем қылмыз дейсіз енді бұл? Қандай ұсыл ойнағыңыз келіп атыды? Бір необычный ұсыл ойнайлы ешкіміз. Необычный ұсыл? Танго. Танго ойналамыз? Ойнай. Ой, әмірім қылды кен бұл. Ойнайды кен. Гүлін тұттырың, уақытыда ішкесінің тойығыча бір ұсылны флешмоб дейді ғой, таярлап olsun. Әзіз біз чат көтіп тұрайлы, шықсық қойып тұрайлы. Мәрхәмет. Танго. Қызым қолын тап. Ананди, не дай ему засохнуть. Бана. Опа. Рахмет. Çok yaxşı. Ой, жүрегім сеп кетті. Ne oldu iştirak ettiniz ғой? Ашқазан кен ғой. Ашқазан. Apa, apa? Bu balcı balcı. Sen çok kosum hiç getir benim. Sizde balınız var mı? Мен қачық етіндеймен акала біле туғанда, бірлер біле туғанда, әдәдәп. Балыңыз ба? Балыңыз ба? Әдәмнің балсы ғой. Şu мен қарап ататтым мұның. Әдәңіздің балсы ма? Балам, акалан көгендерін дәш керек. Siz benim dadama? Кешірсілер. Балығы бала. Балы ма? Рахмет. Біз әнде яшла кәті берәлі. Фукам, Назым, қандақ болды бұл? Балысы білен али беремізі? Қара. Ойлын бақан? Ойлын бақан, немені ойлынса, азырқы заманды любой еді басан ақсы, чай асан құшқы біле чинзіле берді. Кал асан музи біле берді. Ойлын бақ, мысалға, базаға кеп қалдың. Базарды шыққы кал сетіп атыды. Шыққысынан бары оқшаш. Бірісі музи білен, бірісі музисіз. Қайсына алсы? Музи білен алсы еді. Бал соң қапты, соң қапты деп. Бекіп ауыр болмайды деді? Али беремсе? Қана яқты ма? Фигурсым яқты ма? Әм сияқты дейді. Кенке орынды қалса. Мұн сәхірінде әмісінің алдыды мені көтіріп ашып кетсінші. Я, Allah. Қандақ мұқыласы өкім. Бірді білен қып тұрышпақ. Азырттан башлап көтіріп ал. Шықынла өлініп, яны бір 10 жыл туғандығы вапши көтіремей қалса, біздің қотырымыз оқша семізі көтіріп. Болмасычы? Азизака, Гүлшатака. Өземді көтір кетейші. Үйгін қалдым ғой көтіріп. Үйгін қалдыңыз ма? Тұтқыне. Çabak. Ya balsını unutqamaydı deyəxi. Rahmet. Bəxtcan Savurcanov. Nazım Fukam bayaqə. Mana bizdeki talant hıqqılarımızı kemikep rəhmət. Nazım Fukam, buna acayip gül sizge soğub olsun. Onundan bələk, bugün juqurda itilğandək, öz muxlislərimizə acayip soğulaba deb, buna arımızda maşında qoxumay məşə səhnəyə birinci qetim çıxan Nazım Fukamızğıma bizden Artur Production Prodüserlik Mərkəzidən, Vaytan Düvetidən çıraylı soğa. Mərhəmət sürüş soğun tədim qoş qırsatqanlar. Mərhəmət qına bir çavan açıb qoyalım. Rəhmət. Rəhmət Nazım, bizimki yenime kelesi konsertlerimizə kepmasaq, şox bob qatnışmasınızı yaxşı prezlerimiz var sizge. Sizə köpdən köp rəhmət. Mərhəmət qına bir çavaqla bilən uzluq qoyalım. Rəhmət, çavaqla olsun. Barsam nəgə, öylənməsəm bolmadı. Rəhmət. Barsam nəgə. Nazım unutqama, ölünüb qalsan bizge telefon qıl. Anda qızğı öylənməydi la bu? Yani başqa qızğım ölənsin biz ançı-mınçı bolsun, skit yasa bermizigine bolun. Rəhmət hörmətlik əziz tamaşaçılar, konsertimizin davamlaşdırmız səhnəyə əcəb naxçı olananla Zülfiqar Zayitov. Ahtına qayım peşkənlik, oyunu da abba
appak mercanlı Ah bilek ayın teşkenlik Boynada appak mercanlı Oynamaydı, gülmeydi Aksine kadını bilmeydi Hiç oynamaydı, gülmeydi Aksine kadını bilmeydi Güzel kız iken Bunca şirin söz iken Özü güzel kız iken Bunca şirin söz iken Sıla boyları kilişken Bunca çakal kız iken Sıla boyları kilişken Bunca çakal kız iken Ak bilek ayım teşkenlik Boynu da appak mercanlık Ah bilek ayım teşkenlik Boynu da appak mercanlık Hiç oynamaydı, gülmeydi Aksine kalbini bilmeydi Men kürük al Saçlarını uruk al Men kürük al Saçlarını uruk al Sığınanda kürersen Sürtümle eli kal Sığınanda kürersen Yan sürtümle eli kal Ah bilek ayım teşkenlik Boynu da appak mercanlık Ah bilek ayım teşkenlik Boynu da appak mercanlık Oynamaydı, gülmeydi Aksine kadını bilmeydi Hiç oynamaydı, gülmeydi Aksine kadını bilmeydi Bilek ayım teşkenlik Boynu da appak mercanlık Ah bilek ayım teşkenlik Boynu da appak mercanlık Oynamaydı, gülmeydi Aksine kadını bilmeydi Hiç oynamaydı, gülmeydi Aksine kadını bilmeydi Anıcan 3-4 gün oldu. Bizden öyge eşindaq şıraq yoxulladın keldiniz. Bırak anıcanım ben sizne tüzekkinen kütemedim go. En bomisa anıla meyrimi bir tal osmu gül soğuklamdım gey ana. Ey canım balam. Ey mağıslarının hiç nimeğle kirek emez. Mağıslarının fakat omançılığınla kirek. Canım balam. Rahmet ana. Rahmet ana. Illık gepleriniz ki rahmet ana. Mağı köyüp jürgelle köyelmezken anamdek meni asla yürektin söyelmezken anamdek ben şatlansam özü külüp bext tapsam şatlanıp
Külelmezken anamdek. Kıyametlik dostum dep. Şenginim sırdışım. Sırlarımni könglige. Kömelmezken anamdek. Senin üçün cenimdin keçimen dep jürgelle. Vaqt gelse men üçün ölelmezken anamdek. Akufka kıyırındaş bir bolsumu kıynımız. Ağırıp yatsam bişimde tünelmezken anamdek. Bir yastıkı baş koygan ayalım hem balam mı? Muşak etti vaysımay. Ötelmezken anamdek. Meni her yan uçursa bu hayatның boranı hiç kim bana ekişip ketelmezken anamdek. Bəxt mendin jıraqlap zimistanğı yüzlensem keler bir gün bahar dep kütelmezken anamdek. Nep algandı meningdin pervanı bop jürgelle. Çankıgandı ususluk berelmezken anamdek. Takdir degen bağrı taş gözlerimni yaşlısa alqınıdı yeşimni sürtelmezken anamdek. Anı degen en uluk insan iken aslida. Bu dünyaya kıymetlik mehman iken aslida. Perzent üçün yıkılgan gülxan iken aslida. Meni candın azizrek görelmezken anamdek. Bütkül ömrünü balam dep ötküzüp perzent ışkıda jürügi ot kavap bop köyüp atkan barlık ah köngül mehriban periş tüspet anlarımız mengü aman bolunla. Ve biz gibi perzentledin mengü razı bolunla. Çünkü sizlerinin her bir etkan elleyi nakşanla bizden jürügümüzde.
içide gelip tünün bağrını Anlayını du jıraqladın bir nakşa Şu nakşının fikrisi ilhamı Hep kaçdı yadımni şiraktan Şu nakşinin fikrisi ilhamı Hep kaçdı yadımni her yaktan Elleyni men tün gecede ağlayman Elley itkan qaysi yığlap ağlamızı Elley itkan qaysi yığlap ağlamızı Bilmedim ben bu canda bağladım Elleydin bu nakşilanın yaxşı Bilmedim ben bu cahanda bağladım Elleydin bu nakşilanın yaxşı İçide hemme şirin uykuda Bala çırak ana pervane Şu dem ana közü pida uykuda Oğlu üçün yürekleri sehpare Şu dem ana közü pida oydum Kızı üçün yürekleri sehpare Çin bağlanğaç ana mikli ümidi Büşüktki şu tilsiz boğaqa Büşüktki şu tilsiz boğaqa Aklar bir gün ümitimni bağlamda Kelmirdu kelgüsüge şirakka Aklar bir gün ümitimni bağlamda Kelmirdu kelgüsüge şirakka Kelmirdu kelgüsüge şirakka Ziyar ansambili. Rahmet. Rahmet. Köp yaşasın anılar. Uyg'urimizdagi oltin ovozi Rustam Niyozov. Ko'p rahmat. Qani, aziz konsertimizni davomlashtiraylik.
Hürmetli aziz tomoshabinlar, biraz ko'ngillarni bo'shatib qoldik. Endi biraz ko'tarib biz tirishimiz. Bugungi kunlikda, bugungi Yangran akşam konsertiga duet Vaytang o'zining ajoyib tayyorliklari bilan keldi. Yana shundoq tayyorlikning birisi hozir ekrandan ko'rsizlar. Biz yuqorida rasmlar bilan, suratlar bilan bizning o'zimizdagi naqshchilarimizni o'zga elniki naqshchilarga, yulduzlarga o'xshatgan bo'lsak, endi bugungi kunlikda o'zimizdagi naqshchilarimizni multfilm geroylariga o'xshatdik. Qani diqqat bilan ko'ramiz. Marhamat ekranға. Duet Yayra. Tekeş bulup yaşaylı mengüge yari. Nakşanға qo'shilib kelgin, muhabbet go'yo salkin, tavritar yuragimning nazuq tarlarin. Sen benim sürgü sadarım, sadarım. Sen benim erke baharım, baharım. Sen benim yürek armanım, armanım. Yerimde ketme kumarım, kumarım. Yayra dueti köp rahmet. Onun dinleri, onun da kızıqroq bo'ldi. Kelesi videolarni ko'rib bakaylik yine merhamet. Oh, Artur İlaxunov. Artur İlaxunov. Mening aqqan ko'z ishim. Mening aqqan ko'z ishim daryo bo'ldi. Elchi qo'ygan yigitning baxti bo'ldi. Nechun meni etmedi yar to'ylarga. Kelmedim o men onun ya o'ylariga. Kelmedim o men onun ya o'ylariga. Bizning tomoshabinlarimizni azab Artur akam pomidorlarni yig'ilib etdi. Rahmat. Kelesi videoga qarab bakaylik yine merhamet ekranga. Mes bulup Nurik. Nuriddin Gaziyev. Mes bulup seni ilim aşkım keldi. Uzaklarga ilip gidip şirayınga toygum keldi. Rahmet. Kelesi video qaraydi. Uni da qiziq bo'lishi mumkin. Marhamat qilib ekranga nazar qilamiz. Maratjon Savotov. Mana Maratjon. Demirgen olsun. Asobinin kuyruğu. Eyyuhel eşraq boyu vesli cihan keltirmişim. Eyyuhel eşraq boyu vesli cihan keltirmişim. Bir gülüren acım olun diye nişan keltirmişim. Bir gülüren acım olun diye nişan keltirmişim. Rahmat Maratjon Savotov köp rahmat. Kelesi videomiz bo'ladi men bizning kerakli. Kelesi videoga nazar qilib boqaylik. Diyar topa va. Mana. Ruslanni to'nsanlar, alqishlarni urib qo'yinglar. Olsun. Mana mashhurda chavoqchi bo'taqili bo'ldi. Diyar topa. Ben seni görüp canım Hemge mutlula buldum Hemge mutlula buldum Ot yaktın yüreğimde Aşk bir kara buldum Aşk bir kara buldum Ay ah o yare gül yare Ah kayda senme gül bari Ateş gözüm canlarım Cananım ey Allah ey Rahmat Diyar topa bir chavoq qo'ysa. Rahmat. Növbetdagi yana bir videomiz bor. Növbet yana bir videomiz borki, oxirgi videoga nazar qilaylik. Marhamat. Kimdi bu? Oh, Adiljon Umarov. Mana sening ben yargıla Sening bo'lmay kimning ben do'st qila Yargıla, yargıla Yargıla, yargıla Yargıla, yargıla Sening ben do'st qila Rahmat bir chavoq qo'ysa. Rahmat. Albatta, navbatdagi videoni eng oxirgisini ko'rdinglar. Adiljon Umarov eng bir ajoyib ko'rinishda. Endi Adiljon Umarovni ko'ramiz deganlar bormi mashada? Marhamat undaqsa sahnaga
Adılcan Umarov. Uygur'un yarmakanları Hıyalını oyumni aldı Belli bağlap davan atlap Köre değmen cahanımni Yoktur güzel bana şutladın Büyük eşnatla ısı kalkan Güzel bostan bağları da Amanısa mukamı yanratta Vay dada cinnim dada Kaşkege bağım killidu Vay dada cinnim dada Hulcığa bağım killidu Kaşkanın bazarında Vay vay Soda kalkım killidu Hulcının bazarında Vay vay Soda kalkım killidu Güllük'e bolmen teşna Dilli tarim dolkunlarıga Jürmen men tazım eylem Elge meşhur nur portajımga Turpan üzümü kaşkar anari Otun kaş dişi attuş pazari Mahtınım men, şatlınım men Uygurumның güzel dastani Vay dada, cinnim dada Yerketke bağım killidu Vay dada, cinnim dada Ösekni görgüm killidu Yerketnin bağları da Vay vay Sayla kılgım killidu Öseknin bağları da Vay vay Sayla kılgım killidu Vay dada, cinnim dada, çillekki bağım killidu Vay dada, cinnim dada, çoncığa bağım killidu Ketmenin tağları da Vay vay Sayla kılgım killidu Vay dada, cinnim dada, ürümçiki bağım killidu Vay dada, cinnim dada, ay hulcığa bağım killidu Ürümçinin pazarı da Vay vay Anar satkım killidu Hulcının pazarı da Vay vay Anar satkım killidu Қазақстан эстрада yıldızı Adılcan Umarov. Rahmet. Dolan Sılçıla ansambli. Rahmet. Adılcan. Adılcan rahmet. Acayip çıraylık nakşa. Bir gün. Rahmet. Şimdi bugünkü Yangran Akşam proyekti. Yani şundakla Artur Production Prodüserlik Merkezi bugün. Maşındak acayip çıraylık nakşa etkendeki seni kuruk kol evet meldi vadımız. Bugün meşege şu soğun təqdim qilish için Artur akamni özünü teklif qilamiz. Merhamet. Artur Yalaxunov. Adılcan inem xush kelibsiz. Rahmat. Bugungi kunda mana shu xalqimizni Qozog'iston estrada yulduzi bo'lib turib, bizning xalqimizni o'zimizning tilda shoyiq naqshlar bilan qo'shal qilyapsa, kelajakda biz umid qilamiz. Azizani Qashqardan keltirilgan dutor keyingi bizning konsertimizda Alloh xolsa dutor bilan yana naqshlarni aytib chiqadigan umid bilan Mursin sovg'ini taqdim qilamiz. İnşallah rahmet. Rahmet. Rahmet.
Adılcan, xalqimizga qarsak, jup degandek qilib turdi, chavoqlarga qarsak. Naqshi yoqmagandek turdi. Hov. Naqshi biroz yoqmagandek turdi deyman. Yo'q, yoqdi. Ya bo'lmasa, bugungi kelgan mening qarindoshlarim Yargula degan naqshini tinglashing'iz kelamdi. Marhamat. Marhamat. Adiljon Umarov. Adiljon Umarov. Kim tutani? Men tutib turaman. O'zing bil. Tutachilib o'tasam yarg'ila, xiyolimga sen kelding do'st qila. Tutachilib o'tasam yarg'ila, xiyolimga sen kelding do'st qila. Dading bo'lsa ayt yorim yarg'ila o'rgilman. Mundosh qilaman keldim do'st qila. Dading bo'lsa ayt yorim yarg'ila o'rgilman. Mundosh qilaman keldim do'st qila. Yarg'ila, yarg'ila, yarg'ila. Yarg'ila, 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 yarg'ila. Mundosh qilaman keldim do'st qila. Yarg'ila, 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 yarg'ila. Mundosh qilaman keldim. Sen yaqinda men bilan birga. Mana senin ben yargıla, senin bulmay kimnin ben dost kıla. Senin bana senin ben yargıla, senin bulmay kimnin ben dost kıla. Kaşkanın bazarıdın yargıla ben gülüme, Allah algan gülüm sen dost kıla. Kaşkanın bazarıdın yargıla ben gülüme, Allah algan gülüm sen dost kıla. Yargıla, 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 yargıla. Yargıla, yargıla, senin bana senin ben dost kıla. Yargıla, 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 senin bana senin ben dost kıla. Dost kıla, yargıla, dost kıla, yargıla. Dost kıla, yargıla, dost kıla, yargıla, 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 yargıla. Senin bana senin ben dost kıla. Yargıla, 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 yargıla. Mundosh qilaman keldim do'st qila. Yargıla, 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 yargıla. Mundosh qilaman keldim do'st qila. Mundosh qilaman keldim do'st qila. Qozog'iston estrada yulduzi Adiljon Umarov. Rahmat.
baktım armanım. Yağmura, yağmura, yağmura akşam, toyda, toyda büyür akşam. Teşna aşık yüreklerge, nakşam bilen odni yaksam. Nakşam erkin sadası, şirak ketsun avazi. Nakşam erkin sadası, şirak ketsun avazi. Uşak olsun halkını, tanda çalgan şok sazı. Uşak olsun halkını, tanda çalgan şok sazı. Yağmura, yağmura, yağmura akşam, toyda, toyda büyür akşam. Teşna aşık yüreklerge, nakşam bilen odni yaksam. Yağmura, yağmura, yağmura akşam, toyda, toyda büyür akşam. Teşna aşık yüreklerge, nakşam bilen odni yaksam. Rahmet. Яңран ашам концерті ұйыштыған Артур Продакшн продюсерлік мерkezінің басшылығы Артур Илахунов. Рахмет. Рахмет қызым. Шындақла, менің білән білді ұйыштырған Яңран ашам концертіне дуэт Вайтаң, Дилшат Закиров, Азиз Сайфтулла. Бүгінгі концертінің музыкалық продюсері Ихтияр Раджабов. Бүгінгі сахнамызды безеген Зульяр Джалилов, Асет Каримов. Мархамат сахнаға. Бізді қоллап қуатлеген әжеп видео операторла Happy Studio. Rahmet. Bарлық kelgan mehmonlarga ko'pdan ko'p tashakkurlarni aytib, mana bugungilikda mushundaq ajoyib cho'ng sahnada mushu Uyg'urning konsertini mushundaq qo'yg'izayotgan, shundaqla bizga mushu sharoitni yaratayotgan prezidentimiz Nursulton Abdushulla Nazarboyevga, Qozog'iston vatanimizga ko'p-ko'p rahmatlar aytamiz. Aman bo'ladi, yerib ko'rishcha. Hurmatli qarindoshlar. Keyingi Vaytaң duetining konsertida ham shundaqla Yaңран akşam konsertlarida ko'rishcha. Aman bo'laylik. Rahmat. Yana şu kunlar için Allah'dan dua kılalım. Dua kılay, acır kılay, göter mihnet. Ana yurtum, öz perzendim ben, üzülmez Konser acayip yaxshi bo'ldi. Ko'nglimizga shunchalik yoqdi. Шунда қамдан концерт болды. Артурға рахмет. Ашу нақшы етқан балаларымызға, яшыларға әмсіге рахмет. Машынақ концертлар боле берсін, біз келе берейлі, қошал боле берейлі. Рахмет сілек. Машынақ концертлар пат-пат болып тұрса, біз ұйғыр халық үшін шыншылық яқшы болды. Біздің мұшы иллерімізға, балаларымызға, san'atkorlarga yaxshi utuqlar yetishga shu tilakdosh bo'lmanda menda.